kubaha Imana kumheshimu Mungu iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe ukiambatana na moyo ulioridhika bivamwe inyungu ukuwa na manufaa zaidi. Nuhitamwo Yesu kuchagua Yesu akabona uruwo kwizerwa alafu anaona ni wewe ni wa kuaminiwa azaguha ibirenze ibyo usaba atakupa zaidi ya yale unahitaji azakora ibirenze ibyo utekereza atafanya zaidi ya mafikira yako ariko nutakaza Yesu lakini ukimwacha Yesu kubera ibyisi bishira sababu ya yalimwengu yanaisha uzabura umuntu udahitamwo neza utakuwa ni mtu ambaye huchagui vizuri. Umuntu akijijwe ni mtu akiokoka abahawe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu amepewa maisha ya milele katika Yesu Kristo ababaye umuragwa w'ijuru amekuwa murithi katika mbingu. Hanyuma ikindi kingine iyo umuntu akijijwe mtu akiokoka aba yemerewe imigisha yose n'amasezerano byo muri Bibiliya amekubaliwa baraka na agano zenye ya bya bisekuru twese tuzi. Lakini nataka kusema baada ya ile tugerekeho igisekuru cy'abana b'Imana tuongeze kizazi cha wana wa Mungu. Mwebweho muri shanga ryera ninyi ni taifa litakasa Imana yaronse ni watu Mungu amechukua murabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana ninyi makuhani katika ufalme wa Mungu. Iyo umuntu akijijwe rero mtu akiokoka hejuru ya bya bisekuru bindi baada ya ukoo Imana yongeyeho ikindi gisekuru. Mungu ameongeza kizazi kingine. Imbuto umuntu abiba ni yazasarura ile mbegu unapanda ndio utaweza kuvuna. Tumefanya nini? Twakagombye kuba dusenga ngalao tungekuwa tunaomba gusenga kukatuyobora kuco twakora kizagirira umumarisi maombi atuongoze kwa kitu tunaweza fanya ifaidi ulimwengu utagukoresha ubwenge bwacu dutegana imitego kuliko kutumia hekima yetu kutegana mitego nibindi bimeze gutyo mengineyo kama hayo. Hanyuma tugomba gukura mu gihagararo tunafaa kukua kwenye mwili tugomba gukura mu bwenge tunafaa kukua kwenye hekima ariko tugomba no gukura mu mbaraga tunafaa kukua pia kwenye nguvu kugira ngo Satani amara imbaraga itorero ili ibilisi aweze kumaliza nguvu kanisani araza akaguhisha icyo ufite ukuja na kukuficha kile unacho hanyuma akaguha ibindi bintu bizatuma utakaza imbaraga anakupa mambo mengine atakufanya ukose nguvu. Igitagangurirwa kimeze nka Satani faida iko kama ibilisi kiraza kigatega imitego itagaragara kuja na kutega mitego ambayo haidhiriki kandi kiba giteza isazi na imekuwa kutega isazi iyiguyemwo ntabwo yikuramo inzi kishikwa hapo haijitoe kigahita kiza kigatobora kuja na kutoboa kikanyunyuza ubuzima bwose bw'indani bw'isazi na kutoa maisha yote ya ukabona ibyibushe ukibaza impamvu itagenda unaona imenona kwa nini haitembei wakoraho gasanga yarumye nta buzima na buke bukirimo kigusa imekauka hakuna maisha hata kidogo. Satani araza akadutega ibyo bintu byose Satani kuja na kutega mitego hiyo hanyuma tukagwamo tunashikwa hapo agahita kwiba gusenga anakupokonya kuomba akakwiba kuririmba akuibia kuimba akakwiba gusoma ijambo ry'Imana akakwiba kuganira n'umuryango wawe akakwiba guca bugufi nta no kumenya igihe byagendeye ugatakaza imbaraga zose z'ubumana umunsi azazana icyaha siku ataleta dhambi uzaba utakibasha kwiramira hauna nguvu yote ya kujishikilia byose byaragiye na yale alikuwa amekufanya ameenda. Abatarabonetse indi misi wale hawakuwa siku nyingine ntekeza kuri YouTube birahari natumai kwenye YouTube yiko kandi nabaje bashobora kubasubiriramo na wale walikuja wanaweza wakarudilia. Kubambonye bwa mbere wale wameniona mara ya kwanza naitwa Desire ndi mwene so muri Kristo Yesu mimi ni ndugu yenu katika Yesu Kristo. Hanyuma bampaye intasho mwakiri intasho zabo wameniambia ni wasalimu pokea salamu. Bambwiye kuvuga kuri kunsanganyamatsiko ivuga ngo niki gifasha umukristo gukura mu mwuka. Wanipa teme ambayo inasema nini nasaidia mkristo kukua kiroho kugera ku gihagararo cha Kristo paka afike kiwango cha Yesu Kristo. Rumva kuva kwa kane kugera uyu munsi mvuga tangu Alhamisi paka sasa nikinena navuze ibintu byinshi bitandukanye nilinena mengi tofauti. Ndashaka tuganire ijambo riri muri Luka 2:40. Tuzungumuze neno liko kwa Injili ya Luka 2:40. Luka 2:40. Luka 2 haravuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Yule mtoto akakua akaongezeka nguvu amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Amen. Amen. Muri iri jambo harimo amagambo nk'atanu. Katika neno hili kuna maneno kama 5. Harimo kuvuka, kuna kuzaliwa, harimo gukura, kuna kukua, harimo kugwiza imbaraga, kuna kuongezeka nguvu, harimo kuzuzwa ubwenge, kuna kujazwa hekima, hariho n'ubuntu bw'Imana. Kuna neema ya Mungu. Muri aya magambo 5 ndaza kuvuga mwatatu. Kwa haya maneno 5 nitazungumza maneno 3. Ndashaka kuvuga kuvuka, nataka kusema kuzaliwa, ndashaka kuvuga gukura, nataka kusema kukua, hanyuma ndashaka kuvuga n'ubuntu bw'Imana na neema ya Mungu. Ibisigaye
yale yamebaki muzabikomerezaho, mtaendelea. Nashaka kuvuga ku kuvuka. Nataka kusema juu ya kuzaliwa. Iyo tuvuze gukura, tukisema kukua, nta muntu ashobora gukura ataravutse. Mtu hawezi kuwa kabla ya kuzaliwa. Iri jambo sinshobora kurisiga mu byukuri. Hili neno siwezi acha kikweli. Kubera ko mfite ubwoba, kwa sababu nina uoga ko ari abantu batigeze bavuka, yakuwa kuna watu hawajawahi zaliwa, hanyuma tukaba turimo kubahatira gukura, na tunawasisitiza kukua kandi bataravutse na hawajawahi zaliwa. Naona hano mu karere k'ibiyaga bigari, hapa kwa maziwa makuu, ubutumwa bwiza buharengeje imyaka irenze 125. Injili imepita zaidi ya 125. Ubundi muri Bibiliya igisekuru kimara imyaka 40. Katika Biblia kizazi kinazidi miaka 40. None twebwe urumva dufite ama generation nka 3. Sasa tuna generation kama 3. Abantu bavuka ubu, watu wanazaliwa kisasa, abenshi ntibazi igihe bakirijwe. Wengi hawafahamu wali okolewa lini. Baje basanga dusenga bakomerezaho, walipata tukiomba wakaendelea. Ariko ntashobora kuvuga ngo umunsi mwiza nibuka no nakwemereye. Kini hawezi sema siku nzuri nakumbuka nile nilikubali. Kubera ko yakomerejeho nyine. Kwa sababu aliendelea. Muvuga butumwe umwe yaravuze ngo, biri moja akasema, Imana ntigira buzukurigira abana. Mungu hana wajukuu na watoto. Buri muntu wese agomba guhakikisha ko yivukiye mu bwami bw'Imana. Mtu anafaa kuhakikisha amezaliwa katika ufalme wa Mungu. Ntuzagendere mu kigare rero, usitembee kwa uvumi wa watu, utazi neza niba waravutse kabla kujua kuwa umezaliwa. Iyo umuntu akijijwe habiki, mtu akiokoka nini na hapo. Tuvuze kuvuka cyangwa gukizwa ni kimwe. Tukisema kuzaliwa, iyo umuntu akijijwe habiki, mtu akiokoka nini na hapo. Habi ibintu byinshi cyane. Mambo mengi ukua. Icyambere nuko abahindura ibigisekuru. Kwanza amebadilishwa kizazi. Murabizi hariya iwacu ibintu by'ibisekuru turabikabiriza cyane. Unajua uko kwetu mambo ya kizazi tunazidisha sana. Kandi ni ikintu ciza cyane. Ni kitu kizuri sana. Kubera ko ku isi abantu nzi bakomeza ibisekuru nimwe n'Abisirayeli gusa. Sababu watu najua ambao wanashika kizazi ni ninyi na Wanaisraeli. Ku isi yose ni mwebwe babiri. Ulimwenguni ni ninyi wawili. Kuri ngewe ni ikintu cyo kwishimira. Kwangu ni jambo la kufurahia. Kubera ko igisekuru kivuza inkomoko. Sababu kizazi inasema uko, kivuza umuco, inasema mira, kivuza indangagaciro, inasema tabia, kivuze kutivanga, inasema kutojichanganya, bivuza ibintu byinshi. Inazungumuza mambo mengi. Kuri ngewe ni ikintu cyo kwishimira cyane. Kwangu ni jambo la kufurahia sana. Ariko nagira ngo higa ya bya bisekuru twese tuzi. Lakini nataka kusema baada ya ile tugerekeho igisekuru cy'abana b'Imana. Tuongeze kizazi cha wana wa Mungu. Mwebweho muri shanga gera. Ninyi ni taifa litakasa. Muri Imana yaronse. Ni watu Mungu amechukua. Muri abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Makuhani katika ufalme wa Mungu. Iyo umuntu akijijwe rero, mtu akiokoka, hejuru ya bya bisekuru bindi, baada ya ukoo, Imana yongeyeho ikindi gisekuru. Mungu ameongeza kizazi kingine. Amen. Amen. Paulo yavuze ngo ntitugitekereza abantu dukurikije amasekuru gusa. Paulo alisema atufikiri watu kulingana na ukoo. Ahubwo dugiye gutekereza abantu ko ari abana b'Imana. Bali tunafikiria ni kama wana wa Mungu. Kandi kuba umwana w'Imana ntabwo bikubuza kuvuka hahandi. Na kuwa mwana wa Mungu haisemi utazaliwa mahali hapo. Ikindi kiba iyo umuntu avutse, jambo lingine ukuwa mtu akizaliwa, abahawe ubugingo buhoraho. Amepewa maisha ya milele. Abagize uburenganzira Urabona nyambona abantu bagiye muri Amerika, naona watu ambao wameenda Marekani, umunsi yabonyeho ubwene gihugu, siku amepata uraia, ahita fotora twese akatwereka, napiga picha anatuonyesha. Kubera ko ni ikintu yaruhiye, kwa sababu ni jambo amejukumikia, abasa nkahageze ku ntego, ni kama amefika kwenye lengo. Ariko uyu umuntu akijijwe, ni mtu akiokoka, abahawe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, amepewa maisha ya milele katika Yesu Kristo, ababaye umuragwa w'ijuru, amekuwa murithi katika mbingu. Hanyuma ikindi kingine, iyo umuntu akijijwe, mtu akiokoka, aba yemerewe imigisha yose n'amasezerano byo muri Bibiliya, amekubaliwa baraka na agano zenye Biblia. Ikindi nanone, jambo lingine, aba yinjiye mu muryango w'abana b'Imana, itorero, ameingia katika jamii la wana wa Mungu ambao ni kanisa. Ikindi gikomeye, jambo lingine kubwa, abakiza imivumo y'uruhererekane rwo mu bisekuru, ameokoka laana kutokana na uzao. None sasa mbashaka kubaza, kuswali, warakijijwe, umeokoka cyangwa winjiye idini, ama umeingia kidini? Winjiye muri Yesu cyangwa winjiye idini? Umeingia katika Yesu ama umeingia kwenye dini? Niba warinjiye muri Yesu, kama umeingia kwenye Yesu, Imana iguha umugisha, Mungu akubariki sana. Niba tariko byagenze, kama si hivyo,
uzahakikishe ko wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uhakikishe umeandikwa katika kitabu cha ufalme. Cyiza utazigera wicuza. Umefanya jambo kubwa ambayo hutawahi juta. Kandi nta na kimwe bizakubuza. Na hakuna kingine itakukosesha. Ahubwo bizatumugira imigisha yose yo mu gakiza k'Imana. Bali itakufanya uwe na baraka katika wokovu. Kuvuka ni ikintu cy'ingenzi. Kuzaliwa ni jambo la maana. Abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bubahindura kuba abana b'Imana. Amewapa uwezo kuwabadilisha kuwa wana wa Mungu. Abamwakiriye bakizera izina rye, waliompokea na kubali jina lake, bagenda n'ubushobozi bwabahinduye. Wanatembea na uwezo ambao imewabadilisha. Navuga kukuvuka. Nilikuwa nasema Biblia yatubwiye ngo uwo mwana arakura. Biblia imesema yule mtoto akakuwa. Yakuze kuko yavutse. Amekuwa kwa sababu amezaliwa. Hanyuma kwiza imbaraga. Akajiongezeka nguvu. Yuzuzwa ubwenge. Akajazwa hekima. Kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Narindangije kuvuga kukuvuka. Nimemaliza kusema juu ya kuzaliwa. Ndashaka kuvuga kugukura. Nataka kusema juu ya kukua. Iyo umwana avutse, mtoto akizaliwa, agahabwa indyo yuzuye, alafu anapewa chakula kamili, agakorerwa ibikwiriye byose, anafanyiwa yale mambo ambayo yanastahili. Kimwe mu bigaragaza ko ari harakura ni ugukuza igihagararo. Mojawapo ya dhihirisho ya kuwa anakuwa ni kukua kimwili. Ubu mwese mwigeze kuba abana. Ninyi mmewahi kuwa watoto. Nyene muresha mucyo mwarigeze kuba abana. Natoshana hivyo lakini mmewahi kuwa watoto. Hanyuma abavyeyi babakora ibyo bagomba kubakora none mwarakuze. Wazazi walifanya yao mkakua. Mu buntu bw'Imana nabwo turakura. Kwenye neema ya Mungu pia tunakuwa. Abo twatangiranye nababwiye gukura mu gakiza. Wale tulianza nao niwaambia kukua katika wokovu. Navuze gukura mu mwuka. Tasema kukua kiroho. Uyu munsi ndashaka kuvuga gukura, gukuza igihagararo. Leo nataka kusema kukua kimwili. Iyo hatabayeho gukuza igihagararo, kama kukua kimwili haijawahi kuwa, harabayeho ijambo bita kugwingira. Kumekuwa neno ambayo inasema kutokuwa. Kugwingira mumvisha bivuze? Mnasikia neno hilo? Iyo umuntu yagwingiye nyene ntakura. Mtu kama hajakuwa hawezi kuwa. Dufite rero abantu mu gakiza. Kuna watu katika wokovu. Reka manze mvuge kugwingira. Wacha niseme juu ya kutokuwa. Kugwingira bishobora kuba ku muntu ku giti cye. Kutokuwa kimwili inaweza kuwa kwa mtu binafsi. Bishobora kuba ku itorero. Inaweza kuwa katika kanisa. Bishobora kuba umuryango. Inaweza kuwa katika jamii. Cyangwa bishobora kuba ku bantu benshi muri rusange. Ama kwa watu wengi kwa ujumla. Halo. Umuntu mushitsi ari gutambuka murebe hano. Muangalie hapa. Iyo tuvuze gukura, tukisema kukua, gukuza igihagararo, kukua kimwili, umuntu ashobora kugwingira mu gakiza. Mtu anaweza kuwa hakui katika wokovu. Baramuhaye ibishoboka byose ariko akabana n'ubumuga bwo kudakura. Na amepewa kila kitu lakini hakui, ana ulemavu wa kutokuwa. Nyene akaba yaragwingiye. Akona ulemavu wa kutokuwa. Ukazamubona nyuma y'imyaka 5 10 nta kintu kigeze gihinduka. Unamuona baada ya miaka 5 hakuna kitu imebadilika. Ukabona igihagararo cye nyene nta ciyongeraho. Unaona kimwili hakuna kitu imeongezeka. Yaje agira amatiku. Amekuja akiwa na masengenyo. Nanu baracayagira. Bado ana masengenyo. Yaje avuga nabi. Amekuja akiwa anaongea vibaya. Amazimyaka 5 mu rusengero. Miaka 5 akiwa kanisani. Baracavuga nabi. Bado ananena vibaya. Yaje agira ubugugu. Amekuja akiwa na upekee. Nanu musaracabugira. Lakini bado ana ugumu. Yaje yangana. Amekuja akiwa nanu musi nta kirahindukaho. Bado chuki iko. Mu byukuri haba harabaye iki? Kikweli nini imekuwa? Haba harabayeho gugwingira. Kumekuwa kutokuwa. Ibyakujije abandi. Yale amefanya wengine wakuwe. Nta kintu byamumariye. Yeye ambaye hajawahi mfaidi. Ariko nitorero naryo. Lakini pia kanisa zishobora kugwingira. Inaweza kutokuwa kimwili. Nabaye pastor 207. Nimekuwa pastor 27. Hanyuma itorero ryacu baratwimura. Kanisa letu tukahamishwa. Baratwimura. Katuhamisha. Biterwa nuko baramutse. Ningana na vile wameamuka. Baratwimuye kabisa. Walituhamisha kabisa. Hari umwaka umwe nimutse 5. Na mwaka mmoja nilihama mara 5. Nana mu matoro nagiye nyobora rero. Kwa kanisa nimewahi ongoza. Harayo nagiye nsanga yarahuye n'ikibazo cyo kugwingira. Kuna yale nilipata kuna ulemavu wa kutokuwa. Ukabona abantu baragwingiye. Napata watu wako na hiyo ulemavu. Baragwingiye pe. Wako na ulemavu wa kutokuwa. Ari itorero rigwingiye riba ryarazize. Kanisa kama halikui nini imehappen? Ntabwo nshaka kubivuga. Sitaki kusema. Ariko bibaho ku itorero rigwingira. Lakini ipo kanisa aliwezi ongezeka. Ariko ntabwo ari itorero gusa. Lakini si kanisa pekee. N'umuryango nawe uragwingira. Hata jamii inaweza kutoongezeka. Ukabona familia kuvivuka. Bibaho ko umuntu agwingira. Ipo mtu hakui. Bibaho ko umuryango ugwingira. Ipo jamii isikue. Binabaho ku itorero rigwingira. Pia kanisa ina hiyo ulemavu. N'igihugu gishobora kugwingira. Hata inchi inaweza kutokuwa. Hari ikintu kimwe kitarakwigwa mu mutwe wanjye. Kuna jambo moja ambao
jaa kwa akili yangu. Kuba naravukiye munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kuwa nimezaliwa chini ya Sahara. Nyene munsi y'ubutayu bwa Sahara na hano hateye ubwoba. Chini ya desert ya Sahara ni pahali kunaogopesha. Namwe mutekereza aho umuntu akwiza imyaka 50 atarahaga ibyo kurya. Fikiria mtu anafikisha miaka 50 hajawahi shiba chakula. Gabona nacagwanira ibiryo afite imyaka 50. Bado anapigania chakula akiwa na miaka 60. Ibyo bintu ahandi bamaze imyaka nka 200 babikemuye. Pengine miaka kama 200 wameshinda hilo. Nawe tekereza ko umuntu agura umwenda wa caguwa agahita aza hano gushima Imana ngo Imana yamuhaye umwenda. Fikiria mtu ananunua vazi la mtumba anakuja anashukuru hapa Mungu amempa vazi. Yukuri. Fikiria. Nyene ni kibazo c'umugabane wa gwingi. Ni shida ambayo ni ya hii Afrika yetu ambayo hijakuwa. Ni kibazo c'umugabane wa gwingi. Ni shida ya hii Afrika ambayo hijakuwa. Hari gihe uva ku kibuga c'indege ahantu hamwe. Unaweza toka kwenye airport. Noneho wagira ku bibuga by'indege byo muri aka karere. Ukifika kwa airport za hapa, ugahita wibaza hajya twacumuye iki ku Mana. Unashindwa nini tuliweza kufanya kwa Mungu? Kubera ko abantu bateye imbere. Kwa sababu watu wana maendeleo. Kurenza ku ibiruti byo twebwe dushobora gutekereza. Zaidi ya yale tunaweza tukafikiria. Icyo nashaka kuvuga ni. Namaanisha nini? Mugakiza kwenye wokovu, mu gukura icambere dukuza igihagararo. Kwenye kukua tunakuwa kimwili. Itoro rigomba gukuza igihagararo. Kanisa linafaa kukua kimwili. Dufite abantu rero batakuza. Tuna watu ambao hawajakuwa. Iyo tuvuze ngo duture, tukisema tutoe sadaka, baravuga ati turatura yiki. Nasema ni ya nini? Ni kibazo cyo gusa cyo kugwingira. Ni shida ya kutokuwa. Iyo bavuze ngo dusura umugwayi. Tukisema tuweze kumtembelea mgonjwa. Kuri bifite igisobanuro. Kwake haina. Nababwiye umuntu numvisha avuga. Niwaambia mtu nilisikia kinene. Aravuga ngo ngiye ngo singira impano yo gusurana. Kusema mimi sina karama ya kwenda kusalimiana. Mchakora ngiye abantu bansuye ndishimye. Mbali nikiweza kukujiwa na furahia. Ni gute bikunezeza kusugwa utashobora gusura undi muntu. Inakufurahishaje kwako na uwezi tembelea mwingine. Imbuto umuntu abiba ni yazasarura. Ile mbegu unapanda ndio utaweza kuvuna. Nagira ngo twibwize ukuri. Nataka tuseme ukweli. Kuva winjiye mu gakiza. Tango ingie kwenye wokovu. Wakujije igihagararo. Umekuwa kimwili. Cyangwa uko waje umeze n'ubu niko bikimeze. Ama vile ulikuja ni hivyo hivyo. Cha kabiri, pili, dukura mu bwenge. Tunakuwa kwenye hekima. Abo twahoranye twaganiriye ku bwenge. Wale tulikuwa nao tumezungumza juu ya hekima. Ubwenge hari ubwa karemano. Hekima kuna ile ya kuzaliwa nayo. Hari ubumenyi twiga mu ishure. Kuna ujuzi tunajifunza katika shule. Hari ubwenge bw'impano. Kuna hekima yenye karama. Hakaba n'ubuva muri experience y'ubuzima. Kuna ile inatokana na ujuzi wa maisha. Ubwabo bwa karemano. Ikiwa ni yenye kuzaliwa nayo. Ubwabo ubumenyi ufite. Ikiwa ni ujuzi unayo. Ubwabo ubwenge bw'impano. Ikiwa ni hekima yenye karama. Ubwo wigishijwe n'ibyo wanyuzemo. Ikiwa ni ile ulifunzwa na ile ulipitia. Ubwo bwenge bwose bugomba gukura bukegurirwa Imana. Hiyo yote lazima ikuwe ipewe Mungu. Biblia iravuga ngo ubwenge buva mu ijuru buraboneye. Inasema hekima kutoka mbinguni ni ya neema. Nubwo amahoro. Ni ya amani. Gemera kugirwa inama. Nakubali kushauriwa. Gutuma abana amahoro neza n'abandi. Kufanya uishi amani na wengine. Hanyuma igisobanuro cy'ubwenge. Sasa maana ya hekima nukujya ku mutima w'Imana, ni kwenda kwenye moyo wa Mungu, ugakura ibiriyo, unatoa yaliyoko, hanyuma bikaza mu buzima bwa buri munsi, unayaleta kwa maisha kila siku. Ubwenge ni bwiza, hekima ni nzuri, ariko iyo bashije kurinda ubugingo bwo bufite, lakini kirinda nafsi ya mwenye hekima. Hari abantu rero bakijijwe, kuna watu waliokoka, ariko bagumana ubwenge butamurikiwe, kabaki na elimu ambayo hijaangaziwa. Hano ntabwo ndi mu bubatsi ngo, hapa sipo kwa wale walijenga boma, ariko nyambaza nk'abagabo. Kina swali waume, iyo umugabo ahisha konti umugore we, mume akificha akaunti mkewe, akagira umutungo umugore watazi, anakuwa na mali mkewe hajui, bafitanya abana bane, na wana watoto waine, buri aramutse apfuye umutungo ubuwande, akifa hiyo mali itakuwa ya nani? Ubari uwande, itakuwa ya nani? Ubari uwabandi, ni ya wengine. None se waba ufite ubwenge buzima ugatekereza gutyo? Sasa unaweza kuwa na elimu nzuri alafu ufikirie hivyo, ukagira umutungo abana baba batazasigara bajya, useme una mali watoto wako hawatawahi kula. Nta bwenge ubu, ufite ubwenge buri buvangiye. Una hekima lakini imeweza kuchangiwa. Ubwenge bugomba kuba bumurikiwe. Hekima inafaa kuwa imeangaziwa. Ubwenge bucisha ibintu ku ruhande, hekima ambayo inapitisha mambo kando. Umugabo umwe yagiye gufasha mama we, umugore watabizi. Mmoja alienda kusaidia mamaye mkewe bila kujua. Hanyuma mama we atafata telefone ahamagara umukazana. Alafu mama yake akachukua simu akapigia binti yake. Aravuga ngo udufaranga mwampaye narindi ukeneye mwakoze cyane. Akasema pesa mlikuwa mmenipea nilikuwa nahitaji ni asante. Kandi yatanze umugore atabizi. Na amepeana bila mkewe kujua. Ubwo umugabo yaratasha arubaka. Huyo mume alienda akajenga kweli. Cyo nshaka kuvuga nini? Namaanisha nini? Mwarese tukagira ubwenge bumurikiwe. Simwache tuwe na elimu iliyoangaziwa.
mwebwe ntimwumve reka mbwire bano bonyine nyinyi msisikie wacha niambie hawa nagiye nabaye umupasteri nimekuwa mpasta nyuma ngajya mu nama nikaenda kwenye shauri na hiyo nama nagiyemo hapo niliweza kuenda nkumva babaza ibibazo bifite ukuntu biformiye neza nikasikia maswali kuna vile yametengenezwa kandi bikurikiranye na inafuatana kumbe lakini iyo nama yari yararangiye hiyo kikao ilikuwa imeisha n'imyanzuro izwi hata walikuwa wametangaza ngewe utazi ubwenge bumeze gutyo mimi ambao sijui hiyo hekima ningewe waje ntazi byabaye ni mimi nimekuja bila kujua ana nkurikije ibibazo byabajijwe n'ukuntu bimeze kupitiana na maswali na vile iko ndabaza kuki mukora ibintu bimeze biki nasema kwa nini mnafanya mambo kama haya akora inama imbere y'inama nafanya shauri kabla ya barambwira mujyureke ibintu byo butagatifu kamwambia waacha mambo ya kutakasa tugomba kugira ubwenge lazima tuwe na hekima ubwenge butegana imitego hekima ambayo inategana mtego ubwenge buvuga yego bwavuze oya hekima ambayo inasema ndio na imekataa ntabwo buva mu ijuru hiyo haitoki mbinguni la buvangiwe n'ibindi byinaha imechanganywa na mambo mengine ya huku ariko ubwo bwenge si ubw'Imana lakini hiyo hekima si ya Mungu hano twese twarahuriye hapa sote tumepatana hapa hano twarahuriye tumepatana huku tudasangiye isambu bila kuchangia muzwa n'ubwami bw'Imana tumepatana kwa sababu ya ufalme agiye kwiyamamaza akienda kutafuta kutolewa mu byukuri aba president b'amakorera ntabwo tubahemba kikweli viongozi wanakwaya hatuwaripi igihe bari bagwaye ntiyabasuye siku alikuwa wagonjwa hakuwatembelea ntiyamenye imfubyi zibarimo hakujua wayatima ntiyamenye abashonje hajawahi jua wenye njaa ariko koko yageze kugwanira icubahiro lakini kwa sababu ni heshima kandi ubwo yiyamamaza kuko afite uwashaka kubirindura na alikuwa anatafuta kura kwa sababu kuna yule anataka kutoa tugomba kugira ubwenge bumurikiwe tunafaa kuwa na hekima iliyoangaziwa tugomba kugira ubwenge bw'Imana tunafaa kuwa na hekima kutoka mbinguni ubwenge bufite ibindi byinshi bwakora hekima ina mengi inaweza ikafanya bitari nk'ibyo narindiho ndavuga ambayo si kama hayo nimesema nyene nibwira ko umuntu yavumbuye smartphone mimi najiswali mtu ambaye amefanya utafiti na kuchukua simu ili kudufasha sasa inatusaidia none se twebwe tuzava mu isi twarakoze sisi tutoka nchini tukiwa tumefanya nini abakoze Google nibindi wale walifanya Google na mengineyo bili kutugirira umumaro yana manufaa kwetu hanyuma twe tuzava mu isi twarakoze sisi tutatoka huko tukiwa tumefanya nini twakagombye kuba dusenga ngalao tungekuwa tunaomba hanyuma gusenga kukatuyobora kuco twakora kizagirira umumaro isi maombi atuongoze kwa kitu tunaweza fanya ifaidi ulimwengu utagukoresha ubwenge bwacu dutegana imitego kuliko kutumia hekima yetu tegana mtego nibindi bimeze gutyo mengineyo kama hayo hanyuma tugomba gukura mu gihagararo tunafaa kukua kwenye mwili tugomba gukura mu bwenge tunafaa kukua kwenye hekima ariko tugomba no gukura mu mbaraga tunafaa kukua pia kwenye nguvu mundebere umuntu w'imyaka 30 zama mtu wa miaka 30 ataterura akabido ka litiro 10 ambaye hawezi chukua mtungi wa lita 10 ubwo yabaragize ikihe kibazo ana tatizo gani yaba afite ikibazo cyuko atakuze mu mbaraga tatizo ya kuwa kinguvu hajakuwa itorero ryahawe ubutware kanisa limepewa uwezo itorero ryahawe imbaraga kanisa limepewa nguvu muri imbyarimbye ngo kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yatubwiye mwimbaji alisema kwa Yesu tuna uwezo tukiamini yale maneno kama vile alisema niki cyabaye mu ngo vya Edeni nini imekuwa katika bustani ya Edeni mbere y'ingo vya Edeni kabla ya bustani ya Edeni Satani yari mu ijuru Satani alikuwa mbinguni yari afite ubutware alikuwa na uwezo afite ubushobozi alikuwa na uwezo afite imbaraga birumvikana akiwa na nguvu inaeleweka hanyuma yibonye agize ubwibone kijiangalia akiona ameanza kujisifu Imana irabimwambura Mungu akampokonya mwibuke ko ikintu Imana itanze itacisubiza kumbuka kitu Mungu amepeana hawezi Imana ashakishije handi hantu yabishira Mungu alitafuta mahali pengine anaweza kaweka umuntu itimuha ibyo Satani yahoranye mu ijuru alipomumba mwanadamu akampa yale ibilisi aliwahi kuwa nayo hanyuma Satani areba umuntu afite ibyo we adafite Shetani akaona mwanadamu ana yale yeye hana arabifuhira akaweza kuyapigania arangije akimaliza yinjira mu ngo vya Edeni kaingia kwenye bustani ya Edeni ahitabesha umuntu kadanganya mtu aramubwira ngo uramuturiye ku giti kumwambia ukikula hii mti wagira ubwenge nk'ubw'Imana unaweza kuwa na elimu kama ya Mungu
yaramubwiye ukuri cyangwa yaramubesha? Alikuwa amesema ukweli ama uongo? Ntabwo mwibuka ko Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Simulijua Mungu alisema tumbe mwanadamu agira ishusho yacu, abe nk'umwe wo muri twe, awe kama mmoja wetu. Satani yamubeshe ko atabifite kandi abifite. Shetani alimdanganya hana na kumbe alikuwa nayo. Kugira ngo Satani amara imbaraga itorero, ili Ibilisi aweze kumaliza nguvu kanisani, araza akaguhisha icyo ufite, ukuja na kukuficha kile unacho, hanyuma akaguha ibindi bintu bizatuma utakaza imbaraga. Anakupa mambo mengine atakufanya ukose nguvu. Barugero goroshe. Niwape mfano. Iyo ucanye ekara ya telefone, ukifungua simu, nukuvuga ngo iyo utangiye kurebaho, kianza kutazama, telefone itangira kwa register, simu inaanza kusave. Mbere yo kuryama, kabla ya kulala, ushobora kureba umwanya wose wamaze ekara ya telefone icanye. Unaweza angalia muda umefungua simu. Iyo mara masaha 6, kimaliza masaa 6, utazimije ekara ya telefone, bila kuzima screen ya simu, uri urascrollinga kuri Facebook, ukiwa na scroll kwenye Facebook, uri urareba udusekeje, kiangalia yale yanachekesha, uri urareba intambara ya Ukraine n'Uburusiya, kiangalia vita Ukraine na Russia, ibintu nk'ibyo bimeze gutyo, mambo kama hayo, ukaba udashobora gusenga iminota 30, na huwezi omba dakika 30. Utekereza uzabura umukristo ameze gute? Unafikiria utakuwa mkristo aina gani? Satani ameze nk'igitangurigwa. Anakaa kama, mwese muzi igitangurigwa? Ninyi mwese murakizi? Spider. Aha. Igitangurigwa kimeze nka Satani. Spider iko kama Ibilisi. Kiraza kigatega imitego itagaragara. Kuja na kutega mitego ambayo haidiriki. Kandi kiba giteza isazi. Na imekuwa kutega isazi iyiguyemwo ntabwo yikuramo. Inzi kishikwa hapo haijitoe. Kigahita kiza kigatobora, kuja na kutoboa, kikanyunyuza ubuzima bwose bw'indani bw'isazi, na kutoa maisha yote ya ukabona ibyibushe, ukibaza impamvu itagenda. Unaona imenona kwa nini haitembei? Wakoraho gasanga yarumye nta buzima na buke bukiri. Kigusa imekauka hakuna maisha hata kidogo. Satani araza akadutega ibyo bintu byose. Satani kuja na kutega mitego hiyo, hanyuma tukagwamo, tunashikwa hapo, agahita kwiba gusenga, anakupokonya kuomba, akakwiba kuririmba, akuibia kuimba, akakwiba gusoma ijambo ry'Imana, akakwiba kuganira n'umuryango wawe, akakwiba kuzungumza na jamii guca bugufi, nta no kumenya igihe byagendeye, ugatakaza imbaraga zose z'ubumana, unapoteza nguvu zote ya Mungu. Umunsi azazana icyaha, siku ataleta dhambi, uzaba utakibasha kwiramira, hauna nguvu yote ya kujishikilia, byose byaragiye, na yale alikuwa amekufanya ameenda. Tugomba gukura mu mbaraga. Tunafaa kukua kwenye nguvu. Tugomba gukura mu mbaraga. Tunafaa kukua kwenye nguvu. Uburiganya bwa Satani, kwa yale ujanja wa Ibilisi, aduhugiriza mu bitadufitiye umumaro, utufanya tuwe busy kwa mambo ambayo hayana manufaa, kugira ngo azatwambura iby'umumaro dufite, ili aweze kutuibia yale ya manufaa tunayo. Abantu twahoranye hano, watu tulikuwa nao hapa, maze mbabwira ukuntu abantu, umuryango w'abantu 5, mwambia vile jamii ya watu 5, bose bafite smartphone, wote ambao wana simu, bicarana muri saro, wanaketi kwenye sebreni, badashobora kuganira, hawezi zungumuza, banahurira ku meza, kipatana kwenye meza, buri wese akajya ari muri telefone, kila mtu ako kwa simu yake. Hanyuma gusenga byo, kuomba, mbabereye umunyakuri, nikisema ukweli, abantu benshi bafite Imana mu rusengero pana mungi wao. Watu wengi wana Mungu katika kanisani, si nyumbani. Umuryango ukijijwe, jamii ambayo imeokoka, ariko udashobora gusenga, lakini haiwezi kaomba, kubera ko nyene turahuze, kwa sababu tuko busy. Ariko uko guhuga, lakini hiyo kukuwa busy, kurimo gutuma dutakaza imbaraga, inakupoteza nguvu. Abo twahoranye ejo, wale tulikuwa nao jana, nabwiye ko 86 nkizwa, niwaambia 86 nikiokoka, mu rusengero abantu 80% bose bari buzuye umwuka wera, 80% watu wote walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, bavuga mu ndimi, wumva hari ubuzima bw'ubumana, wananena kwenye ndimi, kuna maisha ya umungu. None ubu sasa, iyo umuntu hagurutse kuvuga mu ndimi, mtu akisimama na kunena kwenye ndimi, tumureba nkaho wagira ngo akoze ikosa, tunamtazama ni kama amefanya makosa. Turi itorero ry'umwuka, na sisi ni kanisa yenye roho. Kubera iki? Kwa nini? Imbaraga ziri gushira, nguvu zinaisha. Ubuhanuzi bwa Danieli buravuga ngo, nabii wa Danieli unasema, mu minsi y'imperuka, kwa siku za mwisho, imbaraga z'abera zizamenagurwa, nguvu za watakatifu zitaweza kubomolewa. Ntabwo nshaka kuvuga ibiri kumenagura imbaraga z'itorero, sitaki kusema yale yanabomoa nguvu za kanisa, nabivuga bikaba ari byo mvuga byonyine. Naweza sema ni tugomba gukura mu mbaraga, tunafaa kukua kwenye nguvu. Ikindi kingine, tugomba gukura mu bitekerezo, tunafaa kukua kwenye mafikra.
iyo tuvuze iyo umuntu atanze igitekerezo mtu akitoa wazo uhita wumva niba yarakuze cyangwa atarakuze unajua yakuwa amekuwa ama hajakuwa tugomba kugira ibitekerezo bimurikiwe n'ijambo ry'Imana tunafaa kuwa na mawazo yameangaziwa na neno la Mungu kuva umuntu akoze icyaha mu ngo bya Edeni nidutekereza ngo iki gihe tugiye kwinjiramo tufikiri wakati tunaenda kuingia tuzakibamwo dute tutaishije tugomba kugira ibitekerezo bivuga lazima tuwe na mafikira aliyo badilika ahandi tugomba gukura pengine tunafaa kukua ni mu gufata ibyemezo kwa kwenye maamuzi abantu benshi bafata ibyemezo bishingiye ku mutima ukomeretse wengine wanaamua kulingana na moyo ulio na vidonda iyo mugiranye ikibazo mkiwa na shida na mtu ahita gusiba muri telefone ingero atumvikanye n'umushumba kanisani kama hasikiliza na mchungaji nta birenze n'ahandi barasenga nasema hata kwingine wanaomba usikuntu baca umugani mu Kirundi kuna midhari wanasema katika baravuga ngo ingenzi y'imihana niyo nzanyi y'amazimwe ingenzi y'imihana niyo nzanyi y'amazimwe iyo umuntu agenda mu mihana myinshi ntabura amazimwe hawezi kosa masengenyo mundebe mbabwira nitazame niwaambie nta torero ry'abatagatifu rihari kuna kanisa la watu watakatifu nunaribona ntuzarigemo hata ukiona usiingie kuko havujanuza kuko nawe utari mwiza kwa sababu na wewe pia si mzuri nta torero ry'abatagatifu rihari kuna kanisa la watu twese turi mu nzira yo guhinduka no gusa na Yesu sisi tuko kwa njia kubadilika na kufanana na Yesu hanyuma se nuhora uhindura uzahindura ugeze kuri zinga so kibadilisha utabadilisha paka lini ntabwo dukwiye gufata ibyemezo bishingiye ku mutima ukomeretse hatufai kuchukua hatua kwa sababu ya moyo na vidonda ibikomere tubizanira Yesu bali vidonda tunaletea Yesu hanyuma tukabaho uko Imana ishaka alafu tunaishi kwa mapenzi ya Mungu iyo umuntu yakuze mu buryo afata ibyemezo mtu akikua kwa namna ya kuchukua maamuzi umuntu gutamo wengine tunafaa kukua katika kuchagua nubwo ibyo duhitamwo byaba bidufitiye inyungu uyu munsi hata kama yale tunachagua yana manufaa kureba niba harimo inyungu za Kristo tunataka kuangalia kama kuna faida kwa Kristo umusaza yitwa Billy Graham mzee anaitwa Billy Graham bamuhamagaye muri Senate ya Amerika walimuita kwenye Senate ya Marekani kwiyamamariza umwanya ukomeye muri Amerika na kumwambia aweze kujitangaza kwa kuyobora Amerika kuweza kuongoza Amerika ibyo bintu mvuze bibaho munsi y'ubutayu bwa Sahara hiyo mambo yapo katika chini ya Sahara kubera ko kwa sababu twahuye n'ibibazo byinshi kubera ko kwa sababu twahuye n'ibibazo byinshi tumepatana na matatizo kubwa tugomba kureba niba amahitamo yacu ari meza lazima tuangalie kama machaguzi yetu ni mazuri mundebe unitazame ntabwo mfite ibintu byinshi bya hatari sina mengi ya kuzidisha ariko lakini ngewe agakiza ndagafuhira mimi wokovu naipigania naragakubitiwe nimeipigiwa naragafungiwe nimeifungiwa nzi agaciro k'agakiza najua thamani ya wokovu nta kintu na kimwe mu isi hakuna jambo hata moja ulimwenguni wampa unaweza ukanipa unakaze Yesu eti niache Yesu imisi tugendanye ntarampemukira siku tumetembea naye hajawahi niacha njohe kurutaho kila siku kuwa mtamu kwangu bijya bimbabaza cyane unihuzunisha sana iyo mbonye umuntu uhisemo kurekura Yesu ukiona mtu amekubali kuachilia Yesu ubw'ibintu tuzasigina kwa sababu ya mambo tutaacha huko ibintu byinaha byose ngiye mbona bifite agaciro gake mambo ya huko hayana thamani yana thamani ko nafite byinshi sinimwambia sina mengi ushobora kuvuga ngo nuko ntabigira naweza sema ni kwa sababu sina ariko mfite biramagije lakini yale ninayo yananitosha ubundi reka mbabaza wacha niwaulize imyenda yose mufite mwaje muyambaye vazi zote mnazo umekuja mkivaa mwambaye imwe umevaa vazi moja hanyuma se uwaguze umufuka w'umuceri yule amenunua mfuko wa mchele kilo cy'umuceri yule amenunua kilo ya mchele bose ntabwo bari umuceri si wote wamekula mchele ufite inzu y'ibyumba 10 yule ana nyumba ya chumba 10 ufite kimwe araramwe bose ntibarara mu chumba yule na kimoja si wote wanalala katika chumba mufitikie kibazo mna shida gani mufitikie kibazo mna shida gani ni kihe kintu cyatumuhitamo guta Yesu nini naweza fanya muache Yesu kubaha Imana kumheshimu Mungu yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe ukiambatana na moyo ulioridhika bivamwe inyungu ukuwa na manufaa zaidi uhitamwo Yesu kuchagua Yesu akabona uruwo kwizerwa alafu anaona ni wewe ni wa kuaminiwa azaguha ibirenze ibyo usaba atakupa zaidi ya yale unahitaji azakora ibirenze ibyo utekereza atafanya zaidi ya mafikira yako ariko nutakaza Yesu lakini ukimwacha Yesu kubera ibyisi bishira sababu ya yalimwengu yanaisha uzabura umuntu udahitamwo neza utakuwa ni mtu ambaye huchagui vizuri hanyuma ikindi kigaragaza ko umuntu yakuze kingine kinaonyesha mtu amekuwa nuko bigera igihe agashingirwa inafika mahali anaunganishwa ndo hanyuma nawe akabyara abandi naye anazaa wengine iri jambo sinshaka ko umuntu uri hano
umuryango uri hano utarabona abana, jamii ambayo iko hapa ambayo hijapata watoto, ntabwo nifuza kukomereka, sitaki muweze kuwa na kidonda, namwe Imana izabaha igihe kigeze, wakati ikifika Mungu atawapa. Ariko mu buryo busanzwe, lakini kwa mambo ya kawaida, iyo umuntu ari muzima adafite ubundi bugwaye arabyara. Mtu akiwa mzima bila ugonjwa lazima azae. Ikigaragaza itorero ryakuze, zihirisha kanisa iliyokuwa, rizana abandi kuri Kristo, uleta wengine kwenye Kristo, bijya bintera ubwoba, inaniogopesha. Iyo mbonye umuntu amaze imyaka 5 mu rusengero, kiona mtu ana miaka 5 katika kanisa, ataraza n'undi muntu kuri Yesu, hajawahi leta mtu mmoja kwenye Yesu. Isituwe na miliyari 8, dunia ina miliyari 8, abafite icyo bazi ku izina rya Yesu ni miliyari 2 gusa. Wale wanajua Yesu ni miliyari 2. Muri bo abavutse ubwa kabiri ni miliyoni 500. Wale walizaliwa mara ya pili ni milioni 500. Turacafite miliyari 6 zitazi Yesu. Bado tuna miliyari 6 wamfahamu Yesu. None twego tumeze nk'abageze iyo bajya. Sisi tunakaa kama watu walifika mahali wanaenda. Ntabwo tubabajwe n'abatarakizwa. Hatujahuzunika kwa watu ambao hawajaokoka. Ntabwo turi abantu batanga umusaruro. Kwa sababu sisi si watu wa kutoa mazao. Tukwiye gukura, tunafaa kukua, tukazana abandi kuri Yesu, na kuleta wengine kwenye Yesu. Nta nubwo bikomeye, hata si ngumu. Nta na kimwe Imana yatwimye. Kuna hata moja Yesu ametu Imana yaduhaye ibihagije byose ngo tubwirize abandi ubutumwa bwiza. Mungu ametupa yale yote ili tuweze kutoa injili njema. Yesu yaravuze ngo ni mugende. Yesu alisema nendeni. Muhere Yerusalemu ni Yudaya ni Samaria kugera ku mpera y'isi. Yerusalemu Yudaya paka ulimwenguni. Hanyuma itorero naryo riravuga ngo ni muze. Lakini kanisa likasema njoni. Twumvire nde tureke nde? Tusikize nani tuache nani? Idini iravuga ati nimuze mugumaho. Kidini inasema njoo mbaki hapa. Buriya abashumba iyo babonye abantu buzuye, mchungaji akiona watu wamejaa, bahumva ari sawa cyane. Anasema ni sawa. Ahubwo abo bantu buzuye nabigishwa ba Yesu. Hawa watu wamejaa ni wanafunzi wa Yesu. Mundewe mbabwire. Nitazame niwaambie. Ukomera kwitorero, ukubwa wa kanisa, ntabwo kurebera mu bwinshi bw'abicaye imbere yawe. Uangalie kwa wingi wa watu wamekuwa. Kurebera mu bwinshi bw'abahinduye kuba bigishwa bakajya kubyara abandi. Unaangalia kwa wingi wa wale ulibadilisha na kwenda kuleta wengine. Kuri ngewe, kwangu, ibi byombi bibiri ni ingenzi. Haya mawili yote ni tukwiye kugira abantu benshi mu rusengero. Tunafaa kuwa na watu wengi katika kanisa. Hanyuma ikaba ari pepiniere tubahinduremo kuba bigishwa. Na lazima tuweze kuwabadilisha kwa kuzana abandi. Abo bandi nabo tukabahindura. Abo bandi bakazagenda bakabyara abandi. Hao wengine waende na kuzaa wengine. Timotheo 2:2. Timotheo 2:2. Haravuga ngo ibyo nkwigishije. Uzashaka abantu bo kwizegwa. Ubibigishe. Ufunze watu ambao ni waaminifu. Nabo bazabasha kubyigisha abandi. Wale wanaweza funza wengine pia. Wibwije ukuri, kijiambia ukweli, uvugeze mu rusengero, tangu ufike kanisani, Yesu umuzanira umusaruro. Yesu unamletea mazao. Yesu yagiye afite icyifuzo n'ubu kitarasubizwa. Yesu ameenda akiwa na hitaji hajajibiwa. Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Alisema mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Kandi na n'ubu ntabwo abasaruzi bariyongera. Hata sasa wavunaji hawajaongezeka. Tugomba gukura muri ibi bintu byose. Lazima tukue kwa mambo haya yote. Tugomba gukura mu gihagararo. Tunafaa kuwa kwenye kimwili. Tugomba gukura mu bwenge. Tunafaa kukua kwenye hekima. Tukwiye gukura mu mbaraga. Ziko tutazi. Kuna mambo matatu najua hatufahamu. Cyakora n'ibyo utabizi mwe murabizi. Mimi sijui lakini ninyi mnajua. Cyambere n'urukundo rw'Imana. Ya kwanza ni upendo wa Mungu. Cyakabiri n'ubuntu bw'Imana. Ya pili ni neema ya Mungu. Cha gatatu ni imbabazi zayo. Ya tatu ni rehema za Mungu. Ibyo bintu biri infini bingana uko Imana ingana. Haya mambo yana mwisho yanatoshana na Mungu. Naona kagatwe kange. Sasa hii kichwa yangu. Mabona ko hakwigwa mu uko Imana ingana. Naona inaweza ona ukubwa wa Mungu. Ntabwo nababwira ngo ngiye kubabwira ubuntu bw'Imana. Siwezi waambia naenda kuambia neema ya Mungu. Mwebwe mufate ku ubuntu bw'Imana bungana uko Imana ingana. Ninyi mjue tu neema ya Mungu inatoshana na Mungu. Iyo bavuze ngo ubuntu bw'Imana bwari muri we, wakisema neema ya Mungu ilikuwa ndani yake, yabishatse kuvuga ngo uwo muntu yari ubuturo bw'Imana. Inamaanisha huyo mtu alikuwa makao ya Mungu. Muri Maraki haravuga ngo, kwenye Maraki kunasema, akanwa k'umutambyi gakwiye kurinda iby'ubwenge, kinywa cha mwenye kuhani lazima muri we ariho bashakira amategeko. Kwa sababu ndani yake ndio wanatafuta. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda, Yesu alisema mtu akinipenda, nzaza ngewe, nitakuja mimi, n'Umwuka Wera, na Roho Mtakatifu, n'Imana, na Mungu, tube muri uwo muntu, tuishi ndani ya huyo mtu. Kandi niba ari igice kimwe cy'abantu batunze Imana muri bo, kama kuna mtu ambaye kundi moja watu wanaishi na Mungu, tena abandi bacumbikiye Satani, tuna wengine pia wamepea makao Shetani. Sasa abantu bari hano, niko nachekesha watu wako hapa. Uziko umuntu yandika kuri groupe utaramubonesha amaso. Mtu anaandika kwenye group kabla ya kumuona. Message yanditse ugahita ubibonamwe Satani. Message ameandika unaona Shetani. Ukabona Shetani muri message. Unaona Shetani kwenye message. Nyirukandika message utaramubona. Kabla ya kuona mwenye message. Ariko hari n'undaza. Kuna mwingine anakuja. Imitwe yashuje. Wakati tuna changamoto. Akandika message ukumva. Anaandika message unasikia tu umepumzika. Iyo umuntu adatunze ubuntu bw'Imana muri we, kama mtu ana neema ya Mungu ndani mwake, ashobora kuba acumbikiye ibindi bintu. Anaweza kuwa
kea mambo mengine ibintu nyene bitari by'ubumana mengine ambayo si ya Mungu. Biblia yatubwiye ngo Biblia imetuambia ubuntu bw'Imana bwari muri we. Neema ya Mungu ilikuwa ndani yake. Uziko Biblia igera ikavuga ngo unajua Biblia imefika mahali kasema no kudutekereza watu wakienda kutufikiria ngo badutekereze nk'ibisonga byeguriwe ubweru bw'Imana. Watufikirie kama warithi ambao wamepewa kwenye Mungu. Hajya wewe bagutekereza baba. Wakikufikiria wanakufikiriaje? Ugiye kumbwira ko batakuza. Nataka kuniambia wakujui. Nta muntu numwe batazi. Hakuna mtu ambaye hawajui. Kuko Yesu yavuze ngo muzabamenyera. Kwa sababu Yesu alisema mtawajulia. Nafashe urugero rw'umuntu umwe yari afite ubuntu bw'Imana bwinshi muri we. Kuna example ya mtu mmoja alikuwa na neema ya Mungu ndani mwake. Umuntu yitwa Samuel, mwese ntimumuzi. Mtu ambaye anajua Samuel simnamfahamu. Inkuru ya Samuel ntekereza ko abantu benshi bayisoma. Habari ya Samuel watu wengi walisoma. Icyambere kwanza uburyo yavutsemwo namna alizaliwa bwari mu buntu bw'Imana. Ilikuwa tu ni neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana nibwo bwafunguye mama we indivyara. Neema ya Mungu ndilifungua tumbo ya mama yake. Hanyuma Samuel aravuka. Alafu Samuel akazaliwa. Kubera ko Imana yari ikeneye umutambyi. Sababu Mungu alikuwa anataka kuhani. Hanyuma Hana nawe yari akeneye umwana. Hana alikuwa anataka mtoto. Ubuntu bw'Imana buba kuri uwo mudamu. Neema ya Mungu ikawa kwa mama huyu. Hanyuma Samuel avuka mu mugambi w'Imana. Samuel akazaliwa kwenye lengo la Mungu. Anegurirwa Imana. Akaweza kupeanwa kwenye Mungu. Icyakabiri pili kuva idani kugera Berisheba. Tango Dani ngo bari bazi ko Samuel yarundukiye. Walikuwa wanajua Samuel ameangukia mu buhanuzi bw'Uwiteka. Kwenye unabii wa Mungu. Iconzi baratuzi. Kile najua wanatujua. Nukuri baratuzi. Kikweli wanatujua. Ibyo twarundukiyemwe barabizi. Yale tumeanguka ndani wanajua. Guhera Dani kugera Berisheba. Kuanzia Dani paka Berisheba. Bari bazi ko Samuel yarundukiye. Alikuwa anajua Samuel ameweza kuangukia. Hari akanyamaswa. Kuna mnyama. Imana yavuze ko arakazira kizira kwa Bisirayeli bakajya. Mungu alisema ni laana wana Israeli kuikula. Ikinyamunjongore bwo murakizi. Kimwe kigira kazu ku mugongo. Mnajua mdudu huyo? Kariya kantu na kazira muri Bibiliya. Hiyo mdudu ni laana kwenye Biblia. Ngiye kubabwira ingeso enye kagira zatumye kaba kazira. Nataka kuambia tabia ine inayo nimefanya ikuwe ni laana. Ingeso ya mbere. Tabia ya kwanza. Ahantu kanyuze hose kasiga umwanda. Hali imepitia lazima iache uchafu. Ntibisaba kumenya ko ariko kahanyuze. Si eti ujue ni hiyo imepitia. Yule byaho kanyuze uhita ubyibwira. Kiangalia mahali imepitia unajua. Dufite abantu basiga ubuhamya bubi ahantu banyuze ahariho hose. Tuna watu wanaacha ushuhuda mbaya pahali popote wamepitia. Mu rusengero ku cyumweru ni sawa. Kanisani Jumapili ni sawa. Ariko ahandi hatari mu rusengero. Lakini pengine nje ya kanisa. Ushobora kumenya ko ari we yahanyuze. Unajua ni yeye amepitia. Icyakabiri. Pili. Kari akantu kagira akazu ku mugongo. Hiyo mdudu ina nyumba katika mgongo. Ntabwo kajya kagashira hasi. Haiweki chini. Iyo ugakozeho ukiigusa gahita kihishamo. Uwe inajificha hapo. Dufite abantu bagenda na kamere. Tuna watu wanatembea na utu wa kale. Iyo muvuze gato ukimonelea kidogo ahita connect kuri kamera. Ana connect kwenye utu wa kale. Iminota myinshi. Haimchukui dakika nyingi. Cha gatatu. Kari akantu hiyo mdudu karakururuka. Inajivuruta. Kuva hano no kugera mu mujyi. Kuanzia hapa paka town byagafata imyaka myinshi. Inaweza chukua miaka mingi. Dufite abantu batakuze mu gakiza. Tuna watu ambao hawajakuwa katika wokovu. Kuri nta cihuta. Kwao hakuna kitu kinaenda haraka. Abantu barimo kurimbuka ntibibashishikaje. Watu wanataka kuangamia haiwa. Gukorera Imana ntibibashishikaje. Tumikia Mungu haiwajali. Kuba hano dufite icokere kubera amabatari hafi ntibibashishikaje. Hapa tukiwa na joto haiwahusu. Mbese kuri bo nta kintu cihuta. Kwao mambo yote ni rahisi. Nta kintu kibashishikaje. Hakuna jambo ambalo linawahusu. Nahoze mbwira umushumba. Nilikuwa naambia mchungaji. Ubushakashatsi bworoheje nakoze. Tafiti mchache nilifanya. Imirimo y'Imana mu rusengero. Kazi za Mungu katika ivuna abantu batageze kuri 40%. Inasumbua watu ambao hawafiki 40%. Wale wamebaki ni watu tu wa kuconsume. Tumutegurira intebe. Wezi nunua kiti. Turamukoropera. Fanyia usafi. Tukamushiraho sonorisation. Tunamwekea vyombo. Tukamuririmbira. Tunamuimbia. Tukamusengera. Tunamwombea. Hanyuma akagubwa neza. Yeye tu anasikia vizuri. Anaza twamwinginze. Anakuja hata tukiwa tumemuomba. Dufite abantu bameze nka gutyo. Tuna watu kama hao. Kuri bo nta cihuta. Kwao mambo yote ni rahisi. Wagwaye umuntu yagwaye kuri we nta cihuta. Yule amegonjeka kwao hayawahusu. Ingeso ya kane kuri kari akantu. Tabia ya 4 kwa hiyo mdudu. Nta maraso kagira. Hainanga damu. Ziko dufite abantu batejwe n'amaraso ya Yesu. Mnajua kuna watu ambao hawajatakaswa kwa damu. Bahura na Yesu. Hawajaipatana na Yesu. Sinzi kibabeshejeho. Sijui wanaishije. Nta maraso nta mwuka. Hakuna damu hakuna roho. Cyo nshaka kuvuga niki? Kile na maanisha ni nini?
Samuel uhereye Dani kugera Berisheba kuanzia Dani paka Berisheba byari bizwi ko yarundutse, ilikuwa inajua ameweza kuangukia. Hanyuma icya gatatu umusozi yaratuyeho mlima alikuwa anaishi wabagaho kuramya kuzuye, ulikuwa unaishi na kuabudu kamilifu. Ikinyuranyo cyo kuramya ni ukuganya, utofauti wa kuabudu ni kuomboleza. Abantu benshi babayeho ubuzima buganya kuruta kuramya. Watu wengi wanaishi maisha ya maombolezo kuliko kuabudu. Hanyuma icya kane yarabitse ubuhanuzi bw'ibizaba kuri BNL kubera gukiranirwa kwa Bisirayeli. Alikuwa na unabii wa yale yatatokea kwa watu wa Eli kwa sababu ya kuziakiwa kwa Israeli. Imana yaramumenyesheje uko bizakurikirana ko imyaka izagendiza. Mungu alikuwa amemjulisha vile atafuatana kulingana na miaka itakao kuja. Abasaza bari hano, wazee walioko hapa, ndabizi ko babitsa amasezerano. Najua wana maagano. Hari ibintu Imana yavuze kera. Na mambo Mungu alisema tangu kale. Ibivuga ku karere, kasema kwenye area, ibivuga kuri Kongo, kasema kwenye Kongo. Sivyo? Si ni kweli? Hari ganya ntekereza. Kuna mara nafikiria byibuze mu bisangiza bari abantu. Angalau mnapea watu hao. Mujya mwicarana na bari abajene. Mnaketi na hawa vijana. Mukababwira uko bizakurikirana. Na kuambia vile atafuatana. Kera ibwami habaga abantu bitwa biru. Zamani katika ufalmeni kulikuwa watu ambayo ni badafite aho bandika, hawana mahali pa kuandika. Ariko uko ingoma zavutse nuko zakurikiranye nibazo bahuye nabyo byose byabaga bihari. Lakini vile maufalme yalienda kibadilishana walikuwa wameandika. Bari abajene muricarana mukababwira uko bizakurikira. Hawa vijana mnawaambia vile atafuatana. Yangwa baraza bagasirimba mukabareka bagataha. Ama wanakuja na kucheza na kuacha wanarudi. Uticaranye na se, yule ambaye hajaketi na babaye, na mnyicho sekuru yavuze, hajui babu yake alisemaje. Yesaya yahanuye Yesu hasigaye imyaka 600 ngo avuke. Alitabiri Yesu kabla ya miaka 600 kuzaliwa. Aravuga ngo duhawe, akasema tumepewa. Mu Baheburayo haravuga ngo, katika Waebrania kunasema ibya Kristo ngo babireba biri kure. Kristo alikuwa anatazama kama yako mbali. Bakavuga ngo turabagenzi nabi mukira. Akasema sisi ni wasafiri na watu wa kuhama. Akasema hata kama tunakufa. Ariko Imana yavuze ngo, lakini Mungu alisema. Se wa Yosefu, babaye na Yusufu, mbere yuko apfa, kabla ya kufa, yabwiye umuhungu we ngo, alimwambia kijanaye, genda pfuye, mimi nakufa, ariko ndabizi ko muzataha. Lakini najua mtarudi nyumbani. Uko muzataha rero, sababu mtarudi nyumbani. Amagufa yanjye ntimuzasiga. Mifupa yangu msiiwache huku. Nako se barazamutse baramushingura. Baye walienda naye wakaweza kumzika. Amagufa ya Yosefu niyo batahanye. Mifupa ya Yusufu ndio walirudi nayo. Ibyo mvuze ndabizi. Yale nimesema najua. Abajene bubu, vijana wa siku hizi, yerekwa ryabo ringana n'ibirayi. Yale maono yao ni kama viazi, n'inzu yo kubamo, nyumba ya kuishi, n'abana, watoto, na visa Amerika, visa kwenda Marekani, no kujya muri Australia, kwenda Australia. Byo numvuze byose ni byiza. Hayo ni mazuri, ariko biraciriritse. Lakini yako chini. Ukurikije iby'Imana zaragabera. Kulingana na yale Mungu ataridhi watakatifu. Ukurikije amasezerano nzi. Kulingana na maagano najua. Ibyo bintu byaba biciriritse. Hayo yako chini. Yego ni byiza. Kweli ni mazuri. Ariko dukwiye kumenya. Lakini lazima tugundue. Igisekuru kizadukurikira kizamera gite. Uko utatufuata utakuwaje? Samuel yarabitse amasezerano, alikuwa na maagano. Cha gatanu kuri Samuel, 5 kwenye Samuel, umusozi yaratuyeho wari wuzuye ubuntu bw'Imana. Murima ambaye alikuwa anaishi ulikuwa umejaa neema ya Mungu. Kugeza ubwo abantu baje gufata Dawidi yamuhungiyeho, paka wakati watu walikuja kuchukua Dawidi akiwa amekimbilia, abadaimoni babakubise nako barahanuye. Mapepo waliweza kutabiri. Ibyo bahanuye byo simbizi. Yale walitabiri sijui. Ariko bafashwe n'umwuka barahanura. Lakini walishikwa na roho wakatabiri. Na Sauli ubwe yiziye. Hata Sauli peke yake alipokuja, nawe yafashwe n'umwuka arahanura. Naye alishikwa na roho akatabiri. Abantu baratangara pe. Watu wakashangaa. Baravuga ati mwene Kishi nabo aba mu bahanuzi. Na kusema huyu pia ako kwa unabii. Mu myaka mikishize nkijijwe. Kwa miaka chache imeisha nikiokoka. Nabonye aho umuntu aza mu rusengero afite abadayimoni. Naona mtu akija kanisani korale yaririmba nta mwigisha arigisha. Kabla mhubiri umuntu wese ufite abadayimoni akavuza induru. Mtu ambaye ana mapepo anapiga nduru. Kwa mu rusengero habaga huzuye ubuntu bw'Imana. Sababu kanisani kumejaa neema ya Mungu. Ubu niko bikimeze. Sasa iko hivyo. Twaba twaraziziki. Sasa tumeadhibiwa kwa nini? Intumwa mtume bari bakijijwe walikuwa wameokoka. Kugeza ubwo ukora ku myenda yabo gakirindwa. Haka ukigusa kwa vazi lao na igicucu cyabo cyashobora guhagurutsa umugwayi. Hata shadow yao lazima ilikuwa inaangusha mgonjwa.
umusozi yaratuye wari wuzuye ubuntu bw'Imana. Mlima alikuwa anaishi alikuwa umejaa neema ya Mungu. Gatandatu. 6. Samweli yari afite amatwi yumva Imana. Samuel alikuwa na masikio ambayo anasikia Mungu. Kandi akanayumvira. Na anatii Mungu. Igihe yarabwiye kurobanura umwami mu bahungu ba Isaya. Wakati aliambiwa kuchagua mfalme katika vijana wa Isaya. Haje bahungu beza. Kumekuja vijana wazuri. Imana iramubwira ngo rekeraho nabagaye. Mungu akasema hapo hawa ni waacha. Igihe yabonye uw'Imana ishaka. Paka wakati aliona yule Mungu anatarajia. Mu myaka mike maze ndi umupasiteri. Miaka michache nimemaliza nikiwa pastor. Nagiye mbona abakobwa batinze kubona abagabo. Nimeona wasichana wamekaa bila kupata waume. Akanza kambwira ati pastor namubonye. Anakuja na niambia pastor nimemwona. Ndagusaba ikintu kimwe gusa. Nakuomba jambo moja. Umumbatirize. Uweze kumbatiza. Byageze igihe tubihimba terme yo kubatirisha. Imefika mahali tukaweza kuita mambo ya kubatiza. Amugazi wo umuntu batirisha bimeze bite? Sema huyu mtu unaleta kubatizwa nini? Nzamwerera imbuto yeba zakizwa. Eti nitamzalia matunda ataweza kuokoka. Nukuri basigaye babatirisha. Kweli wanawaleta alafu wanawabatiza. Barabatirisha. Wanawabatiza. Ariko lakini tukiye kugira amatwi yumva Imana. Zima tuwe na masikio yanamsikia Mungu. Tukiga no kuyumvira. Tujifunze kuweza kumtii. Bizadufasha mu rugendo rwo gukorera Imana. Itatusaidia kwenye safari ya kutumikia Mungu. Ikindi naco. Kingine. Yarazi gutanga ibyuzuye mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Alikuwa anajua kutoa kamilifu katika. Igihe Sauli yaje gushaka indogobe. Wakati Sauli alikuwa amekuja muribuka ko babanje kumuha ukuguru n'ibyako. Walimpea mguu na mengineyo. Kugira ngo bakemure ikibazo c'inzara. Ili waweze kumaliza shida ya njaa. Hanyuma yamubwiye ko azaba umwami. Alimwambia atakuwa mfalme. Sauli aravyanga kuko amaranga mutima ye yarakomeretse yagomba kubanza gukira. Sauli akakataa kwa sababu insia zake zilikuwa zimwe. Hanyuma yahuye n'abahanuzi umwuka w'Imana mwinjiramo. Kapatana na manabii. Umutima uhinduka ukundi. Ufalme wa Mungu kaingia kabadilika moyo. Rimwe na rimwe hari ubwo dukora ibintu bigarukira ku gice c'umubiri. Moja kwa moja tunafanya mambo cyangwa bigarukira ku maranga mutima. Ama kwenye insia. Ariko bitahinduye umutima. Lakini habadilishi moyo. Umunsi umwuka wera manuka. Siku roho alishuka. Petero yarahagaze. Petero alisimama. Aravuga ngo ivyo avuze bibacumita mu mitima. Na yale alisema yakaweza kuingia mioyoni. Barabaza ngo dukora iki? Kaswali tufanyeje? Ababwira kwihana no kubatizwa. Kwambia kuweza kutubu na kujazwa Roho Mtakatifu. Muri iki gihe amatorero menshi. Wakati huu makanisa mengi akinisha amaranga mutima. Yanaweza kudharau insia. Hanyuma bagaturisha tugataha. Alafu wanatoa wanaambia tu ibintu byinshi bavuga ntibihindura imitima. Mengi wananena hayabadilishi mioyo. Havugana n'umutima. Hayazungumuzi na moyo. Kubera ko ni ibintu n'abantu bamwe bazi kuvuga. Sababu ni watu wanajua kusema. Ariko mu by'ukuri bidafite ubuntu bw'Imana bubiherekeje. Lakini hayana neema ya Mungu yamesindikiza. Babwira ikintu gitangaje. Mwambie jambo ajabu. Bene ibyo nibyo abantu bayoboka cyane. Kama hao ndio watu wanaweza kukimbilia sana. Ndabashimiye ko mwihanganiye kumva Desire. Nawashukuru kwa kuweza kutii kusikia Desire. Atari umuntu na si mtu muniza amashinya baye. Mwikomera amashi. Mujipigie makofi. Buri wese agira impano ye. Kila mtu ana karama yake. Ngewe Imana yangabiye nuko. Mimi hivi ndo nilipewa. Nabariya nabo bavuga cyane uko Imana yagabiye ni byiza. Hao wanasema sana yale Mungu aliwapa. Tugomba guhuriraho twembi. Yale tunafaa kukutania. Nukureba niba birenga umubiri. Kuangalia kama yanapita mwili. Bikarenga maranga mutima. Yanapita insia. Bikagera mu gice cyitwa umwuka. Yanafika kwenye pati inaitwa roho. Nibi byo dukora bidahindura imitima y'abantu. Kama yale tunafanya habadilishi mioyo. Ashobora kuba ari mu ikibazo c'uburyo bitangwa. Kuna tatizo ya vile anapeana. Yarazi gutanga ibintu mu buryo butatu. Samuel alikuwa anajua kupeana kwa namna tatu kamilifu. Cha 8. Ya 8. Samuel yari afite ubuhamya bwiza. Samuel alikuwa na ushuhuda mzuri kugeza ubwo yahagaze mu bantu. Paka siku alisimama kwa watu. Aravuga ngo abaturage mwese muze. Kusema raia nyote kujeni. Umuntu naba narambuye nanshinje. Mtu nimeibia aweze kunishitaki. Ibaro natwaye indogoba nanshinje. Kama kuna mtu nimeibia nistaki. Mbega ubuhamya bukomeye. Ushuhuda mkubwa. Ubu dufite abagabo yahagarara mu rugo. Sasa tuna mume anaweza kusimama kwa baba. Wanjye n'abana ni muze. Kusema bibi yangu na watoto njooni. Fita amaboko yera. Ina mikono imetakaswa. Ntawe nabwiye nabi. Kuna mtu niliambia vibaya. Mwese ntawe nahutaje. Nyote hakuna mtu nimeweza kukua. Sinzi niba dufite n'abagore benshi bavuga gutyo mu muryango. Sijui kama tuna wamama wengi wanasema. Ariko n'abashumba nabo. Pia wachungaji. Tukiye kuba dushobora kuvuga gutyo. Tunafaa kuwa tunaweza sema hivyo. Hari umushumba heruka kujya mu kiruko cy'izabukuru. Mchungaji amepewa off ya kwa sababu ya miaka. Yarantangaje. Amenishangaza. Mu gusezera hagaze ku ruhimbi. Kwa kuaga alisimama katika madhabahu. Ati niba hari umugore w'abandi cyangwa umukobwa nakozeho. Na kusema kama kuna mke wa wengine ama msichana niligusa. Aze hana shini. Aje hapa anishtaki.
niba nigeze panga na secretary kwiba amafaranga, kama niliwahi panga na secretary kuiba pesa, nawe aze hana nshinja, aje hapa ni shtaki. Aravuga ati niba hari umuntu yigeze kunshaka mu rusengero ngo mwakira kambura, kama kuna mtu ambaye nitafuta kanisani nimpokea kanikosa, hamwi mu mwanya mbishaka, na muima muda nikitaka, nawe aze hana nshinja, aje hapa ni shtaki. Naswe guhita nsoka muri iryo teraniro, karibu nitoke nje kwa kanisa hili, nibwo bwa mbere, sababu ndio mara ya kwanza umuntu avuga gutyo. Niliona mtu akisema hivyo, kandi koko nta wabonetse, kweli hakuna mtu alipatikana. Nagira ngo nabantu bose bavuga gutyo, ni watu wote wanaweza kusema hivyo. Samuel yaravuze ngo ni munshinje, Samuel akasema ni shtaki. Niba hari umuntu, kama kuna mtu yari afite ubuhamya bwiza, alikuwa na ushuhuda mzuri, ubuhamya bwiza bwivugira, ushuhuda mzuri ambao unanena, nayemerekeza abantu barangije urugendo, nimesindikiza watu wamemaliza safari, umuntu tukaburisho tumuvugaho, tunakosa jambo la kutamka kwa tukabifundikanya, tunaweka tukabona turahikuye, tunaona tumejitoa hapo. Ariko hari abandi duherekeza, kuna wengine tunasindikiza, ukabona afite ubuhamya buzamuherekeza koko, unaona na ushuhuda ambao utamsindikiza, ukabona yakoze imirimo izamuherekeza, unapata alifanya kazi ambayo itamsindikiza. None kwa hivyo telefone yawe nubwo iriho kode, simu yako hata kama ina password, abantu baratinyuka, watu kweli wana hawagopi. Yutunze ibintu nka biriya muri telefone, ukikuwa na mambo kama hayo kwenye simu, bishitse ugakora impanuka ugapfa, ukifanya ajali ukufe, utekeza ko tutabibona, unafikiria hatutawayaona. Kode bayikuraho, password wanatoa, ibintu uzikuzi wenyene, mambo unajua peke yako, abandi bantu bazabibona, wengine watajua. Ndabwira kandi kabanga, niambie siri nyingine. Iyo hereje umuntu ifoto, ukitumia mtu picha, foto iri originale, picha ambayo ni original, kuri server barayigumana, kwenye data wanabaki nayo. Uriya muntu wohereje ifoto, huyo mtu umetumia picha, bamuha copy iyo basigaraye, wanampa copy ya ile wamebaki nayo. Singe wahe use simbarabuye sasa si nimewambia ukweli. Iyo wohereje umuntu message, ukitumia mtu message, nubwo wasibye, hata kama umefuta, usibye ko nibyo wasibye barabigarura, hata yale umefuta wanaweza wakarudisha, bamuha copy original barayigumana, wanampa copy original na baki nayo. Noneho nye ndibaza, sasa mimi najiswali, abantu baba kuri server ya WhatsApp, watu ambao wako kwenye data ya WhatsApp, buriya babona ibintu bimeze gute, wanaona mambo kama magani? Barumiwe kabisa, wameaibika kabisa, barumiwe, wameaibika. Ngemba kumbuga nyinshi, mimi nakaa kwenye group nyingi, hari ubwo ikintu cikubita muri groupe, kuna mara jambo inapiga kwenye group, umuntu agahita ati mumbabarire ni umwana ucohereje, mtu anasema nisamehe ni mtoto ametuma. Abana barago barase ni bari n'umwana, hata kama ni mtoto agikuye, ametoa wapi? Ko cyari kiri muri telefone, ilikuwa kwa simu. Ibintu birara bicicikana, mambo yanalala yakipitiana. Sawa, nta kibazo, ni hivyo tu, hakuna shida. Icacenda 9 yari umuntu yateguye umusimbura, alikuwa ni mtu aliandaa mtu wa kumurithi, yimitse Dawidi kugira ngo azasimbure Sauli, aliweza kumupea kiti Dawidi ili aweze kurithi Sauli. Amwe mu makosa abantu b'Imana bakora, kwa yale ya makosa watu wa Mungu wanafanya, uriya mu president w'abayumbe muntiza amashitu yamuye, makofi mengi kwa president wa ombezi. Urumva usibye ko ari umuyobozi mwiza, ni n'umusemuzi mwiza, kama ni kiongozi mzuri bado ni interpreter mzuri. Gose imisi twamaranye nta kibazo, mambo yote hakuna tatizo. Ikibazo namubajije ni kimwe, shida ni muuliza ni moja. Hari undi muntu wigeze utegura, kuna mtu mwingine uliandaa asemura nkawe, ambaye watakuwa na translate kama wewe? Iyo niyo leadership. Kwangu hiyo ndio leadership. Niba ibintu uzi gukora neza, kamba mambo unajua kufanya vizuri, nta wundi muntu watoje kubikora, hakuna mwingine uliweza kufunza kufanya, ntabwo ufite ubuntu bw'Imana bwinshi kuri wowe, hauna neema ya Mungu juu yako, kandi ntabwo bisaba ibintu bya hatari, na hahitaji mambo mengi. Hari urugero nkunda gutanga rw'umukecuru nabonye Nyamagabe, kuna mfano niliona Shosho Nyamagabe. Umukecuru azi kuboha imipira na kroshi, huyo mshosho anajua kutengeneza vazi kupitia vyombo za mkono. Yaravuze ngo ko nshaje, alisema nimezeheka, iyi mpano nta kintu ayimaza mu bwami bw'Imana, karama siwezi tumia katika ufalme wa Mungu. Ayitafata abakobwa bavyariye iwabo muri uwo murenge, akachukua wasichana ambao walizao kwa nyumbani kwa hilo, akawaleta nyumbani kwake, akabagaburira, akawalisha, akajya abigisha kuboha imipira na kroshi, anawafunza kutengeneza vazi kupitia hiyo chombo. Muzi ikintu gitangaje, najua jambo ambalo linashangaza, niwe muntu batirisha abantu benshi bakijijwe, ndiye mtu
tiza watu wengi ambao binyuze muri crochet kuboha imipira kupitia kwa ile karama yake ya kubera kumwanya bamarana munini bababwiriza ubutumwa bwiza, kwa sababu muda wote anawahubiria neno. Ikibabaje ni iki? La kuzunisha ni gani? Dufite abantu mu rusengero bize kaminuza, tuna watu ambao wamejifunza university, gukora marketing, wanajua kufanya marketing, gukora imishinga, wanajua kufanya, ariko atakorera umushinga bakecuru 10 hawezi fanya plani ngo babone yo gucuruza gataro, angalau waone pesa ya kuanza biashara, bwose yize akabupfana. Sasa ile elimu nayo anakufa nayo. Ntabwo wabumeze neza nka Samuel, ukui mzuri kama Samuel. Ikindi linginelo, yabari umucamanza wa Bisirayeli, alikuwa mhukumu wa Israeli, yacaga imanza zitabera, alikuwa anaamua maamuzi ambayo hayana zitabera, alikuwa anaamua mambo mazuri. Kimwe mu bigize Imana harimo ubutabera, kwa yale anamfanya Mungu kuna ariko kuna kuamua bila upendeleo. Nabonye mu nzu y'Imana, iliona katika nyumba ya Mungu abantu babiri bakora ikosa rimwe, watu wawili wakifanya kosa moja, bahanwe kimwe bitewe n'ubushobozi bafite, hawadhibiwi moja kulingana na kiwango wako nacho. Tukwiye kwiga guca imanza zitabera nka Samuel, tunafaa kuwa kuhukumu bila ubaguzi kama Samuel. Cyanyuma kuvuga kuri Samuel, mwisho nataka kusema kwa Samuel, yari umuyobozi w'umugaragu, alikuwa ni kiongozi ambao ni wa mtumwa. Umwana w'umuntu ntabwo yaje gukoregwa, yaje gukorera abantu. Mwanadamu hakuja kutumiwa mbali kutumia wengine. Dukwiye kuba turi abantu bashobora koza ibirenge, lazima tuwe watu wanaweza wakaosha miguu, kuruta kugwanira icubahiro, kuliko kupigania heshima. Mwibuke ko nariho ndavuga, kumbuka nilikuwa nasema ubuntu bw'Imana bwari kuriwe, neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ubuntu bw'Imana bwafashije Samuel gukora ibi bintu byose, neema ya Mungu ilimsaidia Samuel kufanya mambo haya. Hanyuma twe sasa sisi, ubuntu bw'Imana butugejeje, neema ya Mungu imetufikisha wapi? Tumaze niba ubuntu bw'Imana buri kuri twe, kama neema ya Mungu iko juu yetu, bande abantu bamaze kugirirwa neza kubera ubuntu twagiriwe. Wakina nani wamefanywa vyema kulingana na neema tunayo? Yibuka ubuntu yagiriwe, mtu anafaa kukumbuka neema alikuwa nayo. Kera nabaye umukene, zamani nimaye kuwa maskini, navukiye mu muryango ukenya, nimezaliwa kwa boma ambao ni la maskini, ukenye cyane, la maskini kabisa, wongeho ngo cyane, la maskini kabisa kandi cyane zaidi. Hanyuma alafu nibuka ko nigeze kuyobora korale, kakumbuka niliongoza kwaya, mfite agapantaro kamwe, nikiwa na trouser moja, akaba ariko mpingamo, hiyo ndio natumia kwenda kulima, akaba ari nako nyana mu murimo w'Imana, ndiyo pia natumia kwenda kazi ya Mungu. Najya ngafata agapantaro kanjye, kara agapantaro k'umupira ndakibuka, ilikuwa ni trouser ambao ni soft, nakumbuka, nkakamesa, naifua, nkicara mu ruzi, nakaa kwenye majini, ngategereza ko kuma, nasubiri iweze kukauka, ngahita njya muri korali, naenda kwenye kwaya. Kwa gatandatu nijoro, Jumamosi usiku, narakamesa, nilikuwa naifua, haba nacanye umuriro mwinshi, nimeweka moto nyingi, hanyuma nkakanika ku muriro, nayanika hapo kwenye moto, kakuma, nakauka. Ndashimira Imana ko katahiye, nashukuru Mungu haijawahi chomeka, kuko sinaye kubona ko nyobora korali, sababu siwezi ona namna ya kuongoza kwaya. Cyo nshaka kuvuga niki? Namaanisha nini? Ubu mfite amapantaro yuzuye akabati, sasa nina trouser ambazo zimejaa, agemba numva ntanyuzwe nanone, hata nasikia siridhiki. Ariko iyo ubuntu bw'Imana bwanje, lakini neema ya Mungu ikiwa juu yangu, nyibuka ubwo rugendo rw'ubuzima, nakumbuka hiyo safari ya maisha, mfata imyenda iri mu kabati yose, nachukua vazi ziko kwa nkayitangira rimwe ngasigara niyo nambaye gusa, yote napeana na baki na ile nimevaa peke yake. Twabifuye n'umugore inshuro nyinshi, tumeweza kupigania hiyo na mkeo, namubwira ngiye mfite ubushobozi bwo kwigurira ipantaro, mwambia mimi nina uwezo wa kubai trouser, ariko hariho bene data nzi, lakini kuna ndugu najua adashobora kubona umwenda, hawezi pata vazi. Y'ubuntu bw'Imana bwanjeho, neema ya Mungu ikija juu yangu, ndayifata yose nkayitanga, yote naichukua na peana. Yo nibutse ko naciye inshuro ku birometero 30, kumbuka nimepitia mara mingi katika kilomita 30, najyaga njya guca inshuro ku birometero 30, nilikuwa naenda kutafuta katika kilomita 30, nka bakampemba ibijumba, wananilipa viazi, nkaza mbyikoreye, nakuja nikiwa nimebeba. Umunsi umwe rero igifuka cy'ibijumba canguyeho, siku moja mfuko wa viazi kaniangukia, nasanze uruzi guzuye, nipata mto imejaa, hanyuma nyura ku kiraro, nikapitia kwenye daraja, ndangije ndanyerera, alafu nikaweza kuteleza, ngwamo,
ikaanguka, igifuka cy'ibijumba kingwaho, hiyo mfuko ikaniangukia, kuburyo iyo ngize gutya sinshobora kurenza hano. Sasa nikifanya hivi siwezi pitisha, kubera ko nyine cyo gihe nagize ikibazo. Sababu hiyo wakati nimepatwa na shida. Icyo nashaka kuvuga ni namaanisha nini? Bingora kujya ngenyene, nani sumbuwa kula peke yangu, bari mu buzima nk'ubwo nari ndi mu ico gihe. Kijua kuna watu wako kwa maisha kama hayo niliwahi kuwa nayo. Muri 92 katika 92 nigeze gukoresha igiterana ahantu, nimewahi fanya mkutano mahali, natiye kamba 2 nikiwa nimeomba slippers. Nagenze ibirometero 40 hafi na 5, nimeenda kilomita karibu 45, kamba 2 nizo nari nati, nilikuwa na slippers nimeazimu. Hanyuma kugira ngo ntateze ibibazo, ili nisiweze kuleta matatizo, nazikuyemwo ngendesha ibirenge byanjye, nilitoa nikatembea kwenye mguu wangu. Ngeze hafi yao ndi bukora igiterana, nilipofika mahali nilikuwa nifanyie mkutano, ya mu mugezi ndakaraba, nikaenda kwenye mto nikanawa, nambara kamba 2, nikavaa slippers, ndagenda nkora igiterane, nikaenda nikafanya mkutano. Hanyuma baseze ncunze ko batandeba, alafu waliponiaga nikiangalia hawanioni, kuramwo nta nibirenge byanjye, nazitoa narudi na mguu wangu ngera mu rugo paka nyumbani. Kandi mushobora kwibaza ngo ni brag, unaweza fikiria ni mchezo. Nimujya kuri Facebook yanjye, kienda kwenye Facebook yangu, ugafoto muraza kugasanga, hiyo picha mtaipata. Nibutse ko ico gihe baradufotoye nambaye kama 2 na 10. Kumbuka tulipigwa picha nikiwa nimevaa hiyo slippers. Tunagira ngo mbabwire ni kila nataka kuambia nini? Hari umuntu wicaye aha, kuna mtu amekaa hapa, atazi ubuntu bw'Imana aho bwamukuye, mbaye hajui neema ya Mungu ilimtoa wapi. Usibye ko umuntu yibagirwa vuba gusa, usipokuwa mtu anasahau haraka. Ubuntu bw'Imana ntiwakwibuka ahantu bwagukuye, neema ya Mungu sinaweza kumbuka mahali kutoa. Ibuze ukambika bamwe mu bo muturanye bambaye nabi, angalau wavisha wale mnaishi nao wamevaa vibaya. Naho zimbaza umushumba, nilikuwa na swali mchungaji, iyo mwiyirije mkiweza kufunga ibyo mwari kujya mu bizanira umushumba byose bakabigaburira abakene batuye hano hafi, chakula mngelikuwa mnaletea mchungaji alafu aende walisha watu. Biblia tubwiye ngo Yesu ubuntu bw'Imana bwari kuri we, bimesema Yesu neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Uwangarira udufoto twanyu two mu myaka 20 ishize, ningepata picha zenu ya miaka 20 iliyopita, ntekereza ko buri wese yasanga Imana yaramugiriye ubu. Natumai kila mtu anaweza pata Mungu amemfanyia neema. Ikibazo ntitunyuzwe, shida turidhiki, duhora twumva Imana hari byitarakora, tunashinda tukiambia Mungu bamwe bameze nkaho bayijunditse, wengine ni kama wanashida na Mungu byitarakora, kwa sababu kuna kile hajafanya. Ngewe nta deni Imana indimo, mimi Mungu hana deni kwangu, ibyizampa ni nyongera, yari atanipa ni mazidisho, nacho mfite nyishinja, sina jambo la kumshtaki. Uwo mwana arakura, huyo mtoto akakua, Biblia yatubwiye ngo agwiza imbaraga, Biblia inasema akaongezeka nguvu, yuzuzwa ubwenge, akajazwa hekima, kandi ubuntu bw'Imana bwari kuri we, neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kubera ko hari abantu bari hano tutabanye mu minsi yabanje, kwa sababu kuna watu wako hapa hatukuwa nao siku zile. Ndashaka kurezima ibintu bikuza abantu, nataka kufanya kwa ufupi yale yanafanya watu wakuwe. Icambere ni ukwitoza gukiranuka, kwanza ni kujuhudia kutafuta haki. Kwitoza gukiranuka ni kimwe mu bidukuza, kujizoelesha haki ni mmoja kwa yale yanafanya. Pili ni uguhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, kuambatanisha maisha na neno, nabyo biradukuza, pia inatufanya tukue. Cya gatatu, iyo umuntu asenga, mtu akiomba mukuri no mu mwuka, kweli na roho, nabyo biramukuza, pia anakuwa. Icya kane, umwuka wera, Roho Mtakatifu ni umurezi w'itorero, ni mrezi wa kanisa, nawe dukuza mu kugira imbuto, utufanya tukue katika kutoa matunda. Ikindi kidukuza, jambo lingine linatufanya tukue, ni ukugira umuvyeyi wo mu mwuka, ni kuwa na mzazi wa kiroho. Hanyuma ikindi kidukuza, jambo lingine linatufanya tukue, ni ibigeragezo, ni majaribu. Ivyo nta hantu wabikwepera, haya huwezi toroka. Navyo Imana yabishize muri package y'ibidukuza, Mungu aliyaweka katika package yaya yanatufanya tukue. Ikindi kidukuza, jambo lingine linafanya tukue, ni kubakira ubuzima bwacu ku mahame y'ijambo ry'Imana, ni kujenga maisha yetu kwenye kanuni la neno la Mungu. Imana yandikisha amahame utahindura, Mungu aliandika kanuni huwezi ukabadilisha. Ikindi kidukuza, jambo lingine linatufanya tukue, ni kumenya uri we muri Kristo Yesu, ni kujua wewe ni nani katika Yesu Kristo, ntuhore wigereranya n'abandi, huwezi jifananisha na wengine. Ikindi kidufasha gukura, jambo lingine utusaidia kukua, ni gukorera Imana, ni kumtumikia Mungu. Iyo dukorera Imana turakura, tukitumikia Mungu tunakuwa. Ikindi kidukuza, jambo lingine linatufanya tukue, ni kumenya ko tugomba gukorera abandi, ni kujua lazima tutumikie wengine, ni ubuyobozi bw'ubugaragu navuze, kama uongozi wa utumwa nimesema. Ikindi kidufasha gukura, jambo lingine utusaidia kukua, igihe twiyegurira Imana, wakati tumejitolea kwa Mungu, Yesu akaba umwami w'ubuzima bwacu, Yesu anakuwa mfalme wa maisha yetu. Ikindi kidufasha gukura nanone, jambo lingine utusaidia kukua, ni ukwiga ubwenge mu bintu bitandukanye, ni kujifunza hekima kwa mambo tofauti. Hari ibintu Imana izakora kubera ko twayisabye ubwenge,
Kuna mambo Mungu atafanya kwa sababu tumemwomba hekima. Ni biki bigaragaza ko umuntu yakuze. Moja nilikuwa nafikiria ambaye inahuzunisha. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza bavuye i Burayi. Watu waleta wokovu wametoka Ulaya. Muribuka ko batwubakiye amashuri? Nakumbuka walitujengea shule. Yego. Abantu bize mu bigo byubatswe n'abihaye Imana. Kuna watu walijifunza kwenye shule za watu walimejitolea kwa Mungu. Hari ibintu byinshi bakoze. Na mambo mengine walifanya. Hanyuma barabisiga, alafu wakayaacha, basubira iwabo, wakarudi kwao. Hanyuma turacabi benefisi. Bado tunachuna kwa hizo vitu. Ariko twebwe, lakini sisi sinzi niba dufite umutima wagusungana n'uwabo. Sijui kama tuna moyo pana kama huo. Meruka kubona, mewaiona itorero rimwe muri Kigali. Kanisa moja katika Kigali. Ryatangijwe n'Abakanada. Limeanzishwa na watu wa Kanada. Ni itorero iri hejuru. Ni kanisa imerembeka zaidi. Rifite ibintu byose. Yana mambo yote. Wongeyeho ngo byose. Kiongeza yote. Rirakize cyane. Ni kanisa ambalo lina utajiri. Hanyuma waritangije, yule mwanzilishi Musa umwe yarahagurutse. Siku moja alisimama. Aravuga ngo sinkira umuyobozi wanyu. Sema mimi si kiongozi wenu. Ahita yimika umunyarwanda. Akaweka Rwanda. Ahita yigendera. Kaenda. Ibyo bintu byose arabisiga. Haya mambo yote yakaacha. Ajya gutangira Burundi. Kaenda kuanza Burundi. Burundi yatangiriye kuki? Burundi alianzia kwa nini? Yagurishije inzu ye. Ameuza nyumba yake. Hanyuma atangira itorero. Kaanza kanisa. Naryo rimaze kugera ku rwego rumeze nka Rwarundi. Ilipofika kwa kiwango kama ile ya kwanza. Ahita mu kiruko cy'izabukuru. Akaenda kwenye mapumziko ya. Alisigira Abarundi arigendera. Akaachia watu wa Burundi akaenda zake. Kimwe mu bintu byanze gukwigwa umutwe wanyu. Moja kwa yale alishindwa kuingia kwenye akili yangu. Umutima wagutse kwigwamwe abantu. Ni vile mtu ana moyo ambao ni pana unajaa watu wengine. Hari abantu bamaze imyaka nka 10 hano. Hapa kuna watu wamemaliza miaka 10 hapa. Muri transit. Wakiwa kwa mapito. Bumva bazaje muri Amerika. Wakifikiria wataenda Marekani. Bazaje muri Australia. Bana niwe kubaka. Wameshindwa kujenga. Chokereke kaba kiri kutwica. Jasho inatuumiza. Kuko bumva bari mu rugendo. Kwa sababu wanajua wako kwenye msafara. Urugendo rumaze imyaka 10. Safari imemaliza miaka 10. Usize wubatse ukabisigira Abanyakenya. Ukijenga uachie wa Kenya. Wabokoze ikihe cha? Mefanya dhambi gani? Abaswede ko babidusigiye. Watu wa Sweden mbona walituachia? Muziki no kimbabaza buri munsi. Unajua jambo inanihuzunisha kila siku. Ukuntu twavyawe n'abantu bafite umutima wagutse. Ni vile tulizaliwa na watu wana moyo mkubwa. Watu kabutakwigwamwe abandi. Moyo wetu watu wengine hawezi ingia. Mushaka munyenge ejo nzata. Hata mnichukie mimi nitaenda nyumbani. Ndeke kubabwiza ukuri. Ni waache kweli. Kubera ko mu mutwe tuzi ko ejo tuzagenda. Kwa sababu kwenye akili tunajua kesho tutaenda. Kumva hano atari wacu. Tunajua hapa si kwetu. Nta n'ikintu twahakora. Hata hatuwezi fanya jambo. Amabati ari kudutwiga. Mabati yanatuchoma. Mushumba harashushe. Mchungaji, joto ni mingi. Amabati ari kudutwiga. Mabati yanatuchoma. Akadutwika umwaka umwe. Natuchoma mwaka moja. Imyaka 2. Miaka 2. Ikaba 10. Miaka inafika 10. Kuko tuzi ko ejo tuzagenda. Sababu tunajua sisi ni wasafiri. Imyumvira. Hiyo mafikira imetoka wapi? Ningute twabuze umutima ukwigwamwe abandi. Ivipi tulikosa moyo ambao inaweza jaa wengine? Twubase urusengero rwiza abantu bakivyara bari hano bagire gutya. Watu ambao wanazaa wanyoosha mikono. Abantu bakivyara musa muri bigana. Watu ambao wanazaa nyoosha mikono. Abana banyu mubasigaye. Watoto wenu mnawaacha wapi? Bose bigirayo. Wanasomea wapi? Sinzi byibuze bo n'amabati nayo bagiye. Sijui angalau mabati hawana. Nonese niba udakunda umwana wabyaye, kama mpendi mwana ulizaa. Ubona ahantu yigira ibingana n'ubwenge bwe. Apate mambo ambayo yanalingana na elimu yake. Ubwo mu byukuri kikweli dukiye gukora imirimo izaduherekeza. Tunataka kufanya kazi itakusindikiza. Ikindi kigaragaza umuntu yakuze, thibitisho la mtu ambaye amekuwa ni mibanire n'abandi. Ni vile anaishi na wengine. Nubona umuntu bimugora kubana n'abandi. Kiona mtu amesumbuka kuishi na wengine, uzamenye ko yagize ikibazo cyo kudakura. Ujue ana shida ya kutokuwa. Kubera ko tumara umwanya munini, kwa sababu tunamaliza miaka mingi. Abantu tushaka kubahindura twebwe. Tukitaka kubadilisha watu. Umuntu umwe dukorana, tumoja tunafanya naye. Yarambwiye ngo Desire nkubwire. Ananiambia Desire wacha nikwambie. Ngenda goranye. Mimi ni mgumu. Ngo kuburyo nuwankorera kopi yanjye ngo tubane nayo twashwana. Hata mtu anifanyie kopi yangu tuishi nayo tunaweza tukapigana. None au gufata abantu ngo bemere mu budasa bwabo. Uriko kubali watu kwa utofauti wao. Ngo urushaka ko abantu bose bamera nkawe. Unataka watu wote wawe kama wewe. Uri mwiza ku kihe kigero? Wewe ni mzuri kwa kiwango gani? Kuko twese waduhatira kumera nkawe. Eti utusisitize kuwa kama wewe. Utekereza nkuko utekereza. Fikiria kama vile unafikiria. Ukora nkuko ukora. Ufanye kama vile unafanya. Ikigaragaza umukristo ukuze. Thibitisho ya mkristo aliyekuwa. Imibanire n'abandi iroroha.
vile anaishi na wengine ukuwa rahisi. Ikindi kigaragaza umuntu ukuze mu gakiza, thibitisho lingine na mtu amekuwa kwihanganira ibigeragezo, ni kuvumilia majaribu. Umunsi umwe narindi Kaisaria, siku moja nilikuwa Kaisaria, hanyuma batubwira ukuntu intumwa zahato tume waliweza kupigiwa hapo. Nero yajyaga afata abantu abizera ba mbere. Nero alikuwa anachukua waumini wa kwanza, akabashita, anawadunga kwenye miti, akabasiga amavuta, anawapaka mafuta, bakarara bakira umuhanda, wanalala wakiangazia barabara. Yajyaga afata abizera, kwa anachukua waumini, agasonzesha intare, alafu anaweka simba zikuwe na njaa, hanyuma agahamagara abaturage, anaita maraia, bakaza muri stade hejuru, wanakuja hapo juu kwenye stadium, bagahita barekura baba Kristo, wanaachilia hawa Kristo, bakarekura n'intare, wanaachilia simba, zikabamenagura bose bagapfa. Umukristo ukuze, thibitisho lingine, agira umutima ukwigwamwe abantu, ukuwa na moyo ambao watu yasenga niyizirikana abandi, akiomba hajiombei ombea wengine. Ikindi nanone abaho ubuzima bwo kwizera, jambo lingine anakaa maisha ya kuamini, ibyiringiro byabishira ku Mana, tumaini yake weka kwa Mungu kuruta kubishira mu bantu, zaidi ya kuweka kwenye watu. Abantu benshi twiringiye, watu wote ambao tumetumainia, harogo baduhemuki, wameweza kutufanyia mabaya, ariko Yesu ni wo kwiringirwa, lakini Yesu ni wa kutumainiwa. Ntabwo ahemuka. Yesu hawezi. Dusenga. Nataka tuombe. Nifuza ko dusenga. Nataka tuombe. Hari umuntu uri muri iteraniro, kuna mtu wako kanisa hili ushaka kwakira Yesu aribwo bwa mbere, anataka kupokea Yesu mara ya kwanza. Iyo tuvuga gukura, tukisema kukua, twabanje kuvuga kuvuka, tumesema kuzaliwa. Hari umuntu uri hano, kuna mtu ambaye ako hapa, yaba ashaka kuvuka, ambaye anataka kuzaliwa, hari yazamura ikiganza, anaweza kanyosha mkono. Umuntu uvuga ati ngewe sinkijijwe pe, mtu anasema mimi sijaokoka, ndashaka guha ubuzima bwanjye Yesu, nataka kupeana maisha yangu kwenye Yesu. Nushidikanya uko yavutse, na yule ambaye anajuta kuwa alizaliwa, aramutse hari nawe twamusengera, kama hapo tunaweza tukamwombea. Abo bantu babiri harabahari, hao watu wawili, kuna mtu, hari umuntu ushaka kwakira Yesu aribwo bwa mbere, kuna mtu anataka kumpokea Yesu mara ya kwanza. Zaidi ya vile tunafikiria, kuba twarakuze, tunafaa kuwa tumekuwa, tutagushwa nakabonetse kose, bila kuangushwa na kila jambo. Mana mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi, twifuza gukura mu bitekerezo, twifuza gukura mu mikorere, twifuza gukura mu byemezo dufata, twifuza gukura mu gutanga, twifuza gukura mu mibanire yacu n'abandi, twifuza gukura Mwami. Buri kintu cyose mu isi kirakura, wakiremeye uburyo gikura, ariko n'itorero naryo waturemeye uburyo dukura. Twifuza gukura mu mbaraga, twifuza gukura mu mwuka, twifuza gukura mu gakiza, twifuza gukura mu buryo tuzana umusaruro kuri Kristo. Icampa aba basore n'abakobwa bagakura, abapapa n'abamama nabo bagakura. Birashoboka ko bamwe mu mubiri twarangije imyaka yo gukura, dusigaje iyo gusaza, ariko turasenga kugira ngo udushoboze gukura, kuko Paulo yaravuze ngo umuntu wacu w'inyuma nubwo asaza, umuntu wacu w'imbere ahima n'itoto. Isi kuba nziza, turasenze ngo iri torero urihagurutse mw'impano zidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, umubiri wa Kristo urushaho kubakwa. Turasenze gukura Mwami, kandi mu butware bw'ijambo ryawe turarimbura ikintu cyose cyatubujije gukura, ikintu cyose cyadindije abantu gukura, nikirimbugwe gikugweho. Yewe wa mwuka we ugwingiza abantu, ndakurimbura mpereye mu mizi mu izina rya Yesu Kristo. Wambaraga mbiwe udindiza abantu mu gukura, imbaraga z'Imana nizigutsikamire, imbaraga z'Imana nizigukureho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zabujije abantu gukura mu gukorera Imana, mu kuzana abandi kuri Kristo, izo mbaraga mbi nizitsindwe. Imbaraga zisenya umurimo mu mitima y'abantu, abantu bagacika intege mu gukorera Imana, izo mbaraga turazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Wa mwuka we, wa mwuka we, wa mwuka udindiza ibintu, wa mwuka usikamira abantu b'Imana bakagokorera Imana bagononwa, wa mwuka we nurimbugwe. Va mu bantu b'Imana, va mu bantu b'Imana, va
amahoro y'Imana abe muri iki gihugu, amahoro y'Imana abe ku bayobozi b'igihugu, amahoro y'Imana abe mu nzego zose, ibyemezo bifatwa bibe bishingiye ku bumana. Mwami, turasengeye akarere k'ibiyaga bigari, ubuntu bw'Imana nibuze muri aka karere. Turambiwe impfu zidasobanutse, turambiwe intambara, turambiwe kumva amakuru mabi, turambiwe guhora ku biriyo, turarambiwe Mwami, turarambiwe. Uri umwami w'amahoro, utegeka amahoro yawe. Wabwiye abigishwa ngo mbasigiye amahoro, simba nk'uko abisi batanga, nge mbasigiye amahoro. Wewe Mwami w'amahoro, yewe Mwami w'amahoro, tanga amahoro, uca intambara zishire, utanga amahoro muri aka karere. Dusabye amahoro Mwami, dusabye amahoro, dukomeze tubwiriza ubutumwa bwiza. Dusabye amahoro, tugende bitworoheye. Dusabye amahoro, dusura imiryango. Dusabye amahoro, dusabye amahoro muri aka karere. Ikirenza amahoro, tugusabye ububyutse buzahindura isi. Ya masezerano tumaze igihe kinini tubitse, ahari waduha amahirwe yo kuyarebesha amaso, tukabona abantu baguhindukirira. Ubugome bwinjiye mu mitima y'abantu, bakica abantu, bagakora ibibi bitandukanye. Wabahindura bagakizwa, bakaba abana b'Imana. Ubwo bagihumeka urashafite ikindi wakora. Yewe mahoro, turaguhamagaye muri aka karere. Reka amahoro arinde imitima yacu, ubuntu bw'Imana budutwikire. Reka itorero ryongere riri ku gitereko ridatwikiriye. Ubuntu bw'Imana nibwigaragaze, ubuntu bw'Imana nibwigaragaze. Mwami, sengeye abana bawe turi kumwe hano, abafite amasezerano yaheze, abafite amasezerano ari mu mpapuro, reka ubasohoreza amasezerano. Ibyo bakwiringiyeho Mwami babonesha amaso, uremere ishimwe mu kanwa kabo, mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga ngo tugiteranye indwara zikire, iyi mibiri n'imibiri y'abantu b'Imana. Tuvumye diabete, tuvumye kanseri, pressure n'ibindi, indwara z'uruhu, indwara z'amaraso, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Satani ntufite icyo wishuza kuri iyi mibiri. Iyi mibiri ni insengero z'umwuka wera. Aba bantu bazajyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Ntufite aho gucumbika, wangwara we turakurimbuye. Indwara z'abazimu, mu izina rya Yesu Kristo. Abatambutse amarozi, ibyo bahuhereye, ibyo bariye, imbaraga z'Imana nizibirutse imibiri yabo. Imibiri yabo igirirwe neza n'Imana. Imbaraga zikiza, imbaraga zikiza muri medicine y'ijuru. Nibamanukana imiti ikwiriye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bavure buri wese agirirwe neza n'Imana. Ndasengeye abantu batagisinzira kubera imibabaro n'amakuru mabi bumvishe. Ubahe gusinzira, ubahe ibitotsi. Iyi mitwaro turayikwikoreje, ni wowe Mwami wacu. Abafite imitwe ibajya, ubahe gukira no kugirirwa neza n'Imana. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, abahuye n'ihungabana ryaba iryoroheje cyangwa irikomeye, ni wowe muganga, ni wowe uvura ibikomere byacu. Imbaraga z'Imana zikora imirimo ikomeye. Izi ngo zigiye gutandukana turazisengeye kugira ngo uzubake mu izina rya Yesu Kristo. Kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uhoza amarira yo muri izi ngo mu izina rya Yesu Kristo. Izi ngo uzubake, izi ngo uzubake, izi ngo uzubake. Mwami Yesu Kristo, turasenga ngo ubuntu bw'Imana bumanukire ku bafite ingeso zabananiye, bakagera igihe bakiyakira. Turasenze mu izina rya Yesu, wa mwuka utsikamira abana b'Imana, tsindwa mu materaniro y'abera. Va mu bantu b'Imana, va mu bantu b'Imana, va mu bantu b'Imana. Abana b'umudendezo baguzwe amaraso ya Kristo, baguzwe amaraso ya Kristo. Simbata y'umuntu wari we wese, simbata y'ingesi ari yo yose. N'abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, nibagirirwe neza. Ubuntu bw'Imana bube kuri bo. Turasengeye abantu Mwami
bafite inyatsi, ibyo bakozeho byanga, ibyo batekereje byanga. Mwami turasenze ngo bahe kugira umugisha, ibiganza byabo bigira umugisha, ibyo bakoze bihabwa umugisha, imbaraga z'Imana zibamanukire, ubagira umutwe ntibazaba umurizo. Yosefu wamuhaye umugisha, Mwami na Isaka umuha umugisha. Icyo gihe ngo Isaka arabiba, asarura ibiruti by'abanzi b'ijuru 100, kugeza ubwo bavuze ngo tuve muraturuta. Ubaha umugisha Mwami, uzatangaza abo bakorana hahantu birirwa, bagira umugisha mu buryo bwose. Mana tubayeho dufite abantu bitwita abasponsa, abantu batwohereza duke babonye. Yewe Mana itanga urubyaro, niwe muremyi wenyene, niwe muremyi wenyene, tutitaye kumenya impamvu, tutitaye kumenya Mwami Yesu Kristo icabiteye. Turasenze ngo ufungure inda zibyare mu izina rya Yesu Kristo. Wa mwuka utsikamira abantu b'Imana, tsindwa 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 mu materaniro y'abera. Wa mwuka wica impinja abatwise zikavamo, rimwe kabiri kangahe ntibazongere. Mu izina rya Yesu Kristo uzabahe gukikira abahungu n'abakobwa, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizibigaragarize, ubuntu bw'Imana nibubigaragarize. Turasengeye abacu Mwami, baba bari mu magereza atandukanye, batezwa bafunze, tugisenga tuhagaze imbere yawe. Turabyanze gutwa batotezwa, turabyanze ko bakorerwa iyicarubozo, turabyanze ko bapfa, turabyanze Mwami. Imbaraga zabohoye Petero nizibasange Kinshasa. Z'Imana nizikora imirimo ikomeye, imitima y'abami iri imbere z'Imana nizikora imirimo ikomeye. Imitima y'abami iri imbere yawe, uyiyobora aho ushatse. Turasenze ngo uhindure. Nibutse Senakeribu yateye Abisirayeli arimo kubatuka basuzugura. Ijambo ryawe riravuga ngo ubwira Hezekiya ngo humura, ntabwo umwami azaharasa umwambi, ahubwo ngiye guhindura umutima we atahe, ibyo gutera bireke. Tuburijemo ibitero mu izina rya Yesu Kristo. Ibitero byose byapangwa turabisenye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ravuga ngo intwaro zacu sizo mu buryo bw'umubiri, imbere y'Imana zigira imbaraga. Dusenye ibihome, tugafata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Tuburijemo ibitero byose, byaba ibya drone cyangwa ibyo ku butaka, byaba iby'indege n'ibiri mu mitwe y'abantu, turabisenye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizikora imirimo ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Mwami w'amahoro, yewe Mwami utanga amahoro, yewe Mwami utanga amahoro. Nutangaza amahoro, tangaza amahoro Mwami, tangaza amahoro, tangaza amahoro. Kandi iyo bibaye ngombwa kugwana, ntabwo bigusaba imbaraga nyinshi, kuko iryo joro marayika ngo yanyuze mu ngabo za Senakeribu arahanyura gusa hapfa ingabo 280. Mwami bitarageraho ku mahoro, ku neza, kuko twakugiriyeho umugisha. Turasenze Mwami, niba tukugiriyeho ubutoni, ugira icyo ukora, uremwe ishimwe ryuzuye, ubuntu bw'Imana bwigaragaze, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye. Turasengera abanyabwenge bacu, turasengera urubyiruko rwacu, ubahe kugira imyumvire ivuguruye, ubahe guhimba ibintu bisha, ubahishurira ibirenze ibyo bakoraga, ubashoboze Mwami kugira umugisha mu buryo bwose, mu izina rya Yesu, amen.